Achianemuye, Abasana ye, Achianemuye, Radibeye, Achianemuye, Abasana ye, Achianemuye, Yesubeye. And he does what I fear. The goonim dear Bafiene. And he dear Bafie. Who say, boy, Bafiene. Mata. Ingunim dia bafie, eni dia bafiene. Ose ba bafie, ahome ka bafiene. Mata, umasi kore, monia na masie no no, owaji na nanu, Yesu enyare no. Kai. Ghana adisiye oboba ofore amamfo emamo ache ediba ahinkan 93.3 FM no dia mesana ye bia mo mesana vivi na mesana sorry hey sine bidia Achianemuye, Abasana ye, Achianemuye, Radibeye, Achianemuye, Abasana ye, Achianemuye, Yesubeye. Tabita kum. Ipana uwa Yesu se won sorry mara. Ipana uwa Yesu se obenyane no. Ipana uwa Yesu si won sorry mara. Ipana uwa Yesu se obenyane no. Hey. Ghana adisiye oboba ofore amamfo emamo ache ediba ahinkan 93.3 FM no na tan for sereme. Papa ujame no na tan for sereme. Mikru ujame no na nkro for sereme. Shane nya Yesu Kristo ayemie. Mi papa ujame no na tan for sereme. Mama ujame no na tan for sereme. Mikro ujame no na nkro for sereme. Na minim se edie magaji. Na ya mi se meni da sunyi na sa. Sana mi obia osene mi na gra. Se mi obia osene ma jagra. Hwene nya Yesu Kristo ayemie. Ayeyi nyombe na mi tumani din. Ena si be gra na mi famani din. Au si na bidia. Mocha mi sura. Watu masino dia masana ye bie mu masana fifi na masana fife. Si na bidia. Achianemuye, Abasana ye, Achianemuye, Radibeye, Achianemuye, Abasana ye, Achianemuye, Yesubeye. Ghana adisiye oboba ofore amamfo emamo ache ediba ahinkan 93.3 FM Papa Christy you want to see no I am born as husband adisiye oboba ofore amamfo emamo ache ediba ahinkan 93.3 FM Papa Christy you want to see no I am born as husband Gospel striker. Papa Christy, you want to see no I am born as husband.
Obuoba ofore amanfo emamo ate ediba ahinkan 93.3 FM. Obuoba ofore amanfo emamo ate ediba ahinkan 93.3 FM. Good engineering, have decoration, and good pharmaceutical. 93.3, Achimabo, the best in the East. Ghana, Alicia, Obuoba ofore amanfo emamo ate ediba ahinkan 93.3 FM. Warriors here. Oh yes, suspects. Oh yes, suspects. Oh yes, suspects. Ronyo no mami. Obuoba ofore amanfo emamo ate ediba ahinkan 93.3 FM. Perpetual DDA gospel striker. On Papa Christi, they want to see no I am born in suspect. Panam pam pam. Put up. Ah. Oh yes, suspects. Okay. Ma yanko so amfase da ma onyankopon wo ne hwe so pa na joye aya na edo so de ma yen ye koda no asoma na bofo na waba benwen yen ade achia na wasan nyane yen de aba atiasefo asase so ode ye ba onfa ye masa akeke ne bom ode ye ba sa atiasefo ahoden ewo ho no mo elu ntia no pa die nyame aya ma yen aye ni aso aye di asa na eye nipa a wo mo nso ani gima yen so ede se onyame adom yeda so ti ase na obi te won kan obi hunu se wani age obi hunu se wudi ahurusie wan te se yare bia kan ato kete so wan te se awerho sem bi asi eje bi to fie enra nke ye sori anopo na nke nipa be bochemkuo e de afa ufie ho na nke ye nyina de yensa hyehyehye ye chi zon ne ye o kafra due amemu saa no anopa yi awurade de adom abo adom so tekyerema da bodwe moje di mu afurusane oni wabusua nyina mo ho ye din na mo te ase wa anigye mu no se obi se ono na ni nye ho obi se nea asi wo abrabɔ mu no eyade a eye na werɛ ho a oye suspect enti de ye ka nyina no obu ɔno mo ade papa ekoso wɔ ne nwia abrabɔ mu a Obo so I so uncomfortable. Say ya peja ni mia dibrem.
na why so uncomfortable. Say ye boni nua baso. Oh abranti oya ade. Oh ababa we oya ade. Otia na ne ho yira no. Oye so uncomfortable. Say onipa no me so oye suspect. Oye suspect. Oti se wo be ware no. Ene osesan nanim. Oh na woni ni di nkomo kama. Unya de tu nanim so wumia. Afi de nyame adom abrewa yipuma kwan me be ware o. Oti ya. Ehwa na osesan nanim. Oye suspect. Oh yes, suspect. Yiweni. Eye panka wo ka kete so. Eye onyame na eye. Anu ti anopa yi me sra wo se hunu se oye onyame a oye otiasefo. Media me frɛ no ɔko tire dom. Me frɛ no anafra naku nyankropon. Oye osantro fieti, oye osantro fie. Yese ufa no a wafade ugya no a wagya musuo. Ufa nyankopon a wafade o. Ugya no nso a asem kese. Oye onyame a yedi ni di ako edi nkonim. Anopa yi me yemfa aseda nkoso amfa ma nyankopon ne sorry ye yente boni nti musuo yente wo ha ne amane bia. So anopa yi wunya nte bibi boni bia na enya de nso a wo bete bibi boni anya nte ye ne sa pepepe ne beye nya de abete bibi boni afiri wo mane ho afiri abusuam afiri fie ade bia bed kofa wo hawde aba ye sre nyankopon se onfa jantum na onhie mobo ewo ho ewo ne din mu babia wo bia no ageme so se amen enen so awurade ne yebedi ne ye so amen enne awurade oni yebedi ne ye no aka amen enne awurade obepeja yen je so amen enne awurade be me ahia yaboafo wabrabom no age so amen enne awurade be bokwan to ba bia wo wana nwene ho da no age so amen me se enne awurade de adansedie e de be ma ho sanse ukwe ono na ekọ o ba nso a ono ena ebeba some 50 minutes after 6 a.m. March eno ni dwumadie no edin ebrana su free sabre ekopem sa no pa 10 ebebo ene ye ne wo etena se wo wadwuma yi mu ye ne wo tena se e wo fie ha ye ne wo tena se wo afuo mu ha ye ne wo tena se wo wasum ba bia wo bia wutie yen.com anopai ye ne wo etena kopem bra no ndu ebebo edin a meje so obo ba ofori amanfo anopai so me da se so ama me kwan wo wadwuma ni mu ka ni mu fie ho wa sorry ho in fact ba bia ama me kwan ma me awura anopai bia.com no me da wase papa esire nyankopon so nkoso antene nim nkyiro no nkan ho na eye yawo da maachi ene ye de bro enenso onyame adom eye ebobo so me ne de to so aduonu ensia aka nafua no enan na the month of September ye nyina ye gya no kwan na ye fefefe na awurade de akura bosomi edu e wa afi emu ne waya ama ye boro yadwere ne yente ase so de waya ama ye yese ye beka ho asem a ye nwie da ne awurade aya ama ye no eboro nia yen ya dwene susu ye eso eni nti de kan se ye dana se papa pa ye dana se ewie mobren sam se de besi akone da mu no wada roma ma memfa ma na afi yemfa de aka mfa nto aso se men kan kyerɛw se anopai ene ebobo so me de to so aduonu ensia 26th day of September 2024 said ye wie mobre besi akofiti anapai ekosi enwumre ene me de ho amane bo e de ema wo no oseme kan kyerɛw sɛ anopa yi a me no kasa yi ane de e ade a ewiem enwunu kakra ewiem enwunu kakra asɛ emframa no a ɛbɔ no ebema ewiem aye nwun kakra kra ɔkyerɛ sɛ ɛbɛyɛ saa de akwakwa kosi nondu ebrem efiri nondu hɔ no mo ɛkɔ no awia no ɛbɛhyɛ aseɛ sɛ eyi ne ti ɛno a ɛnyɛ sɛ ɛbɔ bibi dendenden bi asa de nanso ebeyi ne ti anantenantim kakra na ensuo na san esisi ne tirase insuo no besan asisi ni tirase a nti awia ni pie kakra na insuo no nso abenante wo mu kakra saa ne be ya be munumuna kakra afi efri prem tobre donko ekusi nomiensa ne de insuo ni muna ebe muna no ano be ye den ebe munumuna pa ewo me ya hodo bebre wapue mantem awia ne be se eno nso otwi ne ti kakra but insuo na emunumuna na hoden wo soro chen no ebe ye saa me ya hodo bi kra wapue mantem ha de inso no betimi apetepete kakra kosi anwumre nunum no nsia no
o kire se ewiem ebete nti fiti anopa yi ekosi anwumre no ensuo ne awia wo wiem nsuo no de no eye emunamuna tebe munamuna pa awia mu hokra de nsuo no muna no ano be ye den a awia de be se no so nantim kakra bat enya de na ho de no wo soro eni nti ya no ahye ne nso e de mame nti me bɔ ne tofa nsuo no ni wo fom ene awia ne be bɔ de but nsuo no nso ani e wo fom ene wadaroma ya no ahye ne nso e de amayen wei eye wiem obrensem se ne besia kwa ne demu no eni free atena kasiem Ghana Meteorological Agency wo de ya ba ye de ho amane bɔ e de ama wo me nyina emfa entu yenkoto dwom ne entu ho anamo na emmoa yen dwumade ne din de maache se na medical ka kire wo no station no edin de ahenkan ye transmit e wo frequency modulation 93.3 megahertz eso nti ba bia wo no obetumi atie yen se o men yen enclave ha na wo outsider te se anuanom a ewo UK anuanom a ewo US anuanom a ewo France anuanom a ewo Germany anuanom a wo ewo Italy anuanom a mo atutu kwan Turkey ewo wachiri Bangladesh ne inieka ho ni nyina no omo nyina etie yen ewo eye Facebook and YouTube enra na minua be ma ewo France wo enjoy show no Maswell Nkansa no pay me ma good morning me gidi se bibia boko okay entu nso betumi aye ne saa na watie de ekoso ewo my Ghana mu ha enemo yatena ase yi wa wonim se ensem no de dika ditie ye kan akukuduro kwan so obuo kwan so a enye niamo ho nsem no kore ena ase ne kan din a wo kan wanya atamfo but etisa ba udia dachi ebe fifiri ameso abamfaso amaye nyina eni tinani de dika ya wutie show yi a mame mo akena me mo akwaba na pa konwa bi so tena anase adwuma a wo ye na wo mu ana de waso afa ha na watie nsem a ekoso e wo my Ghana udi ahenkan kwame ye boa eye executive producer adwempahene Kofi Mensa Kobike ni Billy Man omo nyina ka ho bi ne ade dwumade yi ade bro midin obowo ba ofori amanfo mame mo akye na me mo akwaba biom na afi onyankopon asem yemfa ntoa so emfa ma wo Ghana adisie oboba ofori amanfo emamo ate ede ba ahenkan 93.3 FM enti ye to asem no so
Nemom sani ebeya omo enene de di kan a womo join the show no betimi atin komo no ase. Enu ti yebesan akoye ti kakra na fe ye de na de ato aso de ye di hu komo ne se wo ne onyankopon ayonkofa. Saying and it what is your relationship with God? I don't need to ye di hu komo. Obu ono mo a oni nyankopon nya ayonkofa wa bra wo kọ amane mu. Obu ono ma wo kai se nyame bi kura wo ho wa bra kom de no. Obu a se oyare a no kai se nyame bi wo ho. Obu on so a so onyame ye bi ma no ansan wa kai se ampa onyame ye bi ama no. O ene oyade wo ho obede nyame ase. Obeka nsem akese ama nyame ahunu se de wa ya ama no nani so. But that is not what onyankopon pesemeni umienu. Ye. Opesemeni umienu ayonkofa eda ye ne ntem no. Eya ayonkofa ye daadaa. Obroni se routine. Eye daadaa etoaso. And once say you occasionally, say wo kwa amane mu ko how bi mu anase uhia bibi firi awurade ho a ansa na wahunu say ye wonyame bi wo ho. Onyankopon ame ate ase in the book of John chapter 15 verse 4 to 5 say yentena ni mu na ono nso ntena ye mu na yente ase se onu nyankopon anya onu nyame no achi no o maame ntumi nye o boss ntumi nye wadwuma mu ni ntumi nye o yiri ntumi nye ukunu ntumi moawo ni esiwani su bia no apart from onyankopon no uyi ni si nkyɛn a ɔno na chi no obie ni hɔ no mu a obetimi ayɛ ɛni nti no sɛ animi nya ayɔnkofa ɔto nsade afrɛ yɛn sɛ ɔne yɛn ebenya ayɔnkofa na watimi adai ne dɔ adi watimi adai ne gidi adi watimi ɛne yɛn adi nkɔmɔ na ne ehia yɛn no watimi ahwɛm ayɛ ɛdi ama yɛn ɛni nti mu ɛnɛ ne de edi kan a mo join nkɔmɔ no nea yegusu a yɛdi ho nkɔmɔ ɛno no yɛhyɛ ase ɛbenada no ɛnra yɛ san esua hunu sɛ onyame eto nsade afrɛ yɛn efiri abɔde mfiti ahye ɛne onyankopɔn pɛ so wani nipa benya ayɔnkofa and inti when you read about the story of Adam and Eve, the Bible made us understand that after God made them, he put them in the Garden of Eden. God continually invites us to fellowship with him through Christ Jesus, and that is why I have come into your homes this morning to reiterate that fact that God is calling on you. He is at your doorstep knocking, calling you to come in. Allow him to be your friend. Ma onyankopon enye wadamfo. Ya san babie mu aba ya ba ne botan se yesisu biem se wurade se efiri abode mfiti ase no opɛ se woni nipa ebenya yonkofa ene nti obo Adam and Eve no odom to edi nturo mu a edi nturo mu no abre ne dom nyina no na onyankopɔn ma ne nan yentie ntia ɛwɔ mo ho sanse wo hunu se onipa ye nipa onipa emre onipa nyansan ntumi nkommoro wanu nyankopɔn ohunu se onipa be hia nneoma bebree but before they can actualize all that they need someone who is far ahead of them, who that is God. Enti endra me want ya say nti na ebinim fra no nyansa boa kwa nyankopɔn ohunu akirikyiri ne ɔkyena de no ahya ase ka ho asɛm ene onyame ɔdɔ yɛn dodo ɔse migina wo punu no achi anopa yi mepɛsɛ me ne wunya ayɔnkofa enti endra me ka kyerɛ wo sɛ do not despise yourself. Do not downgrade yourself. Don't look down upon yourself. Don't tell yourself, say, it is never true. And kasa maya boni baby amaya boni drono de emu ding and yano cre. And inti endra me catch that was a share. Momra mo ama swam when ne swabre ne mukumu bu momra na me mama home. Come and I will give you rest. Onyankopon asem no. Eni nti bra. Oda so eni kun ho se emfa ho ne ba bia wanante akoduru. Ebia na e wadwene se wankasa betimi ne wa hoɔden ne unyansa de aye. Odi ye ya anye yie. The Lord is inviting you. He is calling on you this morning. He desires in our relationship. And that is why he is calling on you. Semane kwan na onsan ne wo enya ayonkofa biem. No one nine ne do edi emfanchrew. The Lord is calling on you. The question is, are you ready to respond to his invitation? Are you opening the door of your heart to let him in?
Are you allowing yourself for him to abide in you so that you can also abide in him and understand the fact that apart from him, you can do nothing? Onyankopɔn to nsa de afrɛ me dɔfo bi. So amra, no ni nya yonkofa. Odu unyansa ye ya nye yie na no Peter mo de unyansa kɔ po ne so. Wo mo skills ne, wo mo whatever experiences ya to them they have acquired. Ewe po ne so no. Omo yusu ni nyina but ankusiaga amfin until Jesus came in. The Lord wants to build another relationship with us. He is ever ready to reconcile with us. Through Christ Jesus, the Lord wants to build a relationship that is built or based on faith, love, trust, and communication. A continuous one for that matter. Onyankopɔn pesa bribia ne di nkomo. Opesa bribia ne kasa. Ye onye de hia de nyankopɔn. Listen to me. Onyankopɔn ye de hia de nyankopɔn. Oni mi ntia. Sanse onyankopɔn ni nhyira ente bokoro eso. Onyame na kwan said your fast ye na adwuma no ente bokoro so. Enti said your ye ma akwadwo enra, said your ye no ne no, enye sa na ye ne na no. Onyame nhyira ente bokoro so. He is calling on you to come have a relationship with him. Trust and obey in God's relationship. Trust and obedience in relationship with God matters. So what they will read now we will setie what they will read sharing munuasan yo setie edi ama ye na yonko fa no eya de a eye aniso kese eboa ema ye na yonko fa no emutimi ye den enti se woni obi efa adamfo na wo ni gidie wonimu a ontumi nka wahim tasem ne wasumu asem emfa nkyere nipa no se wo nipa ne mu gidie a then you can open up to the person. You can tell the person whatever that is bothering you. Ah, wo susu say o ma wo ehho anu yi a ebetumi aboa wo. Enti onyankopon se ye ne na yonkofa no e wo se yetumi nya ne mu gidie ne yesan ye oso tie e de ma no. In the book of Proverbs, chapter 3 verse 5 to 6, and I read, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. Trust in the Lord with all your heart. Enti wo say fa wugidie ne wo wire fa sha urade mu a wakoma nyina. Enti emfo wakoma ne fa nkoma be ma no, mfa nkoma oba no, mfa ofa nkoma sa akrache no, emfa fa nkoma papa no, mfa fa nkoma maame no. Fa wakoma ni nyina ye den, fa ma ewurade. Na emfa wo ohu ento onimdie eso. Na nimdie no kra no hwan na de ma wo eye wurade. Na onipa nimdie de ne bekosi he e de ne beko owuom. Onipa nimdie e de ne beko he, onipa ntiase de ne beko he e de ne beko amaneem. Onipa ntiase e ba ma no aka abususem. Onipa ntiase e ba ma na bo abusubra. Onipa ntiase ebema na ye niyama bi a akire yi ede ne beko wuom so se meboa yenhwe Adam ene Eve ye nananom ekusi sen awurade amamu a when they leaned on their own understanding they began to commit a whole lot of mistakes, and the Bible says the things that God commanded them not to do became their favorite. And niyama ewurade nyankopon ka kire mse memo omonye no eno na baba ye de omo ye omo de pa. That is human understanding of issues. And this morning the Lord is cautioning you and I not to lean on our own understanding, because the end thereof may be so terrible. Erade hu ne yemabo no wonke ho. Erade adom no so mfa mayen. Onti na nimu nkyere ye no no momu aye ene so de yebesua ye no se ye se ye ne awurade be nante de o se ye mfa ye wure ne ensanye osutie mfa mma no se wo se wo ne awurade benya yonkofa de wo se wo de wo wure ehye nimu se me de me ho atu awurade so na me nim sa de nyina be di aboa me na ebe wie me yie
me de me wira hyɛ awurade mu ɛne nti sɛ nipa yi me ma sɛ madwuma bɔ me mpo a sɛ awareɛ ni gu mpo a sɛ mmɔfra ne firi me nsa mpo a sɛ menni ahoɔden mpo a menim sɛ megye fo mehwɛ fo me wura madamfo pa ɛne me bɔfoɔ metadisifoɔ anwom no. He is my friend, my king, my prince, my queen, my everything. Metadisi him na me de pa. Oso ya madamfo me wura me hene magye nkwa pa. Enti me de me ho beto ne so. Na maye osutie e de ama no. Osutie ne de he Awurade se tena ha tena ho. Awurade se kinkan masem kan, Awurade se bompa ye bo, Awurade se yadoyeye, Awurade se ni nipa nyina ntena yie, no mo ntena yie. Osutie e de me Awurade asem. Osutie nye obi ode da fam o. No. Na emom e obi a otie de Awurade aka na oye. Ghana Nyankopɔn ntena ni mu nkyerɛ wo. Ɔno mo wo na ɔma wo na sɛ mu ntiase emparience ye de ye ho beto yankase ye nyansa ne yenim de so. Na ya adwene sɛ yenim kyɛn Awurade. Ɔma ne mpare yen. Ɔno mo yen. No one for so ntiase ni mu nyansa mfa ma yen. Na ye de na yonkofa ne yensa nhyɛ ase foforo. Na sɛ de ne wo ka kyerɛ sɛ na sɛ impo yem bɔne ete sɛ damrama haban a ɔno Onyankopɔn no bɛma na ye fitaa te sɛ asukɔtwea anase sukyerema no. Awurade aye krado si ye de na yonkofa besan ye yie biem na wada ne do adi a kyerɛ yen na wade yakɔbɔ hyɛ asase no so na watimi ne yadi nkɔmɔ na watimi a kyerɛ yen sɛ ampa ye mogya to ada ye na yem no na ɔno Awurade nim yen na wadwen yen ho adwempa ɛyɛ adwen de ye kɔnhyiram ɛyɛ adwen yi afiri ɔhaw ne amaneem ɛyɛ adwen a de anuonyam de brɛ yen ɛne abusua ne ye man ɛne ye kuru a ye tim Awurade hu ne ye mɔbɔ ne yen kɔso ane ne nante na onye kese omaya dansidie ewe ya brabom ewe ne din mu baby a wo bia amen no wo je so me yensa baako let's go amen 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 ofra me obowo ba ofori amanfo no kwe kira me yatena se ene so a ye beso mo sports up next omu wie besan ba na yaba betwa osum kese ne so dia ma maakye ene dwumade ne din enyim free ha ye kwa basisi ya. This is the moment we're waiting for. Ladies and gentlemen, it's sports time! Abisiano pensi entia muna mama kwa bambra in 93.3 FM so mera so se dia gudie mu nsem ebejaw enano pay enso odwumadi kese no enso abusian koni nina ane yake ntuma abani enano pay so de som no ade ba abesum wo Joshua Kwabena Ajenim Raymond Ashitetete Bernard Mauli Botomidin Eric Joseph Kofi Ajiwi yenina ane yake ntuma abani enano pay so no yade esom no eba besum wo odwumadi kese no enso na Jubilee Hospital for 7 Conference and there are pay say hondo and yaman koyi emfem awa dani echemu e wona so e na fe amohwendom wow na bia enkoyi papa enso ewa pomudimu emfa ema na Jubilee Hospital de odani eremu a na se pharmacy no e yana so ye adrobia pese otobia obenya bia to bia wakoba bi ya twere adrobi e de ama wachiachi a unya bi nto a Jubilee Hospital so ye na me kamfo e de ama so kwa benya bia to na fe bia enso akoye papa e de ama na antenatal care no enso Jubilee Hospital so ye doctors akudam e hono mo sa pimfo no omunya botre e de ama mo na bibia enso akoye papa se de be ya obekọ wawo so no
na wawoboko kama na fe bia enso akoyi ede ama postnatal care ene nso eya batan no ede a fa oba no ekopiem na weyi ene afe polio duro ene de aka cheni na ye behwe bia aboa na fe bia so akoyi de ama wona oba na bia enso akonkan theater no enso ewo ye na so ye opiemu Jubilee Hospital ye hwe na fe ya doma bo se dwubia ye be ye ediama na de bia meka se bia uye player oni bobo akopra ye se ko na kwa se dwudia ye Jubilee Hospital aso ye na meka mfo ediama o de no aye goita abeshi omunim kompo na pese uyi a ukọ Jubilee Hospital be yi ediama ana se o de no sebsebio ye etwo ene so ukọ Jubilee Hospital for ebe hwe adoma bo ayini kama enso ede amawa maka wasem no ede akyerɛw na ukọ Jubilee Hospital eye clinic no enso ewo ho wani udwumade bia ye behwe aye ne kama area ma odie no glaucoma anase ete enso asuani so anaso akwafom ade jamoni sumani ayeko ninina Jubilee Hospital aso ye ana sadi kopimo na afei omohwe dombo na bibia enso ekoye dental clinic no enso bi ewo yana kache de doctor Sakuku da waba esin dwumadie bia omehwe edi enso adi ama kaka anase wo se no pese otu na sifufro anase wo se na ana atu a opese wo sifufro dia Jubilee Hospital enso asoye na odani echemu a bibia ebekoye kama no enso edi ama wa ya kan wasem no ada chaw ene anope dwumade kase no enso so na kana se no so se nyarewa wei ene de aka cheni na se ye stroke se ye pompo se ye malaria ne de aka cheni na no Jubilee Hospital so ye ena mekamfo enso ede ama ene anope ya kan wasem no ada jana kana se no so se Jubilee Hospital for eje insurance se ye health insurance aban de ana so se private one no nyini na ombeje na amadoma show na bia enso akoye ede ama odaboabo kwantimpon so a ena be hu Jubilee Hospital amantra aya bridge no so a wonya duro na opsho asia ba se Jubilee Hospital ebo se tafa yesan so de aya pharmacy ne de aba 24/7 yempon ye to aduro anajo anopa awia ene abreni na enti abrebi opa duro to de Jubilee Hospital so ye ena me kamfo enso ede amawo 0244575799 0244575799 and I says 0241784645 Jubilee Hospital number makamfo edema ene anopa ya kwa neso opomode no omo ebi pejam na febia enso akoyi edema Festus Enterprise otemi conference so opomode no akoyi edema de ese otumi gigiwani na fe football yani de akachia woni jehu bia unya bi na ohwe na bibia akoyi edema na benya bia hwa na ye DSTV upe DSTV atwa da oni HM Festus asoye bia na de wo decoder no bi dada na so credit eguso no asa eni ti opesa to froguso a ye Festus asoye unya bona homa mpe obeye ediama multi TV ana opebia to ode no Canal Plus ana say AD decoder NLP biato start time NLP biato na Saudi television set na nkasa enso NLP biato anini na Festus asoye na me kamfo ediama ene anope TV antennas bia wo wiase bia kwa obenya biato wo ma NLP biato asasi bia Festus asoye na same kamfo enso ediama wo na air conditioners NLP biato ana se obi da wo de no so asai opese osiesie no adani echiremo Festus asoye na fe anhwe endomo na bia enkoye enso emfama wa ndade bi na auto air conditioner na de ahyem na de agya won se de be ya kromfo ntum bewia nini na Festus etuntum bia odani echemu abenya bia to na fe bia enso akoye edama CCTV cameras ene enso tuntum wona so ye ebia pe bia bo adwumam upe bi abofie upe bi abo shop mu a nini na Festus aso ye obeton ade ama asanso isolation kama enso ede apeso ede ama Festus aso ye na so de phone so ba ene nti phone so ne de okwa tuwe kakra bi na sedi aka no yamao bosu be sensia na de atwatwa nkakra na bibia enso akoye ere yamao se Samsung phones any phones awdo aka chebibria okwa abenya bia to na fe bia enso akoye ere yamao atem dan eno Festus ebutu one otumasi sport no ento ene edi nhwani mu ewo atem dan 0244515849 0244515849 and I say 0269305785 Festus and so na mafra obejo so na fe bibia akoye enso ede amawo
Royal Furniture Semen Conference and then anopay na ope kunya papa atwa kwesi dem wanya TV awie untumi nkuto ohwe eda betena senafi waboni akwahoma na bia koyi ede ma aniti Royal Furniture Semen Conference sese ope kunya papa ede kwesi dem nko ade a na se Royal asoye ena me kamfo ede ma wo kitchen cabinet ena ope biato ode no wardrobe adon tare ne niam begum na bia so akoyi ede ma wo Royal Furniture asoye ena me kamfo ede ama wo ena fe empa ene ade bi edidua ya carpentry work nko ade Royal Furniture asoye ene se me kamfo ede ma ene anopa ya bibia enso bekoyi ede ama wo na ode na obakuma na wawie SHS wawie JHS ana sebio on school kra onko bida ana womu a ana pese usua eye adwuma ana se opadwuma sua betumi ede onsanso akọ ado a na se eye carpenter adwuma nko na opede a Royal Furniture so ene me kamfo ede ama obejew na fi otetew na bibia enso akoyi ede ama atem dan boabo quantum points a ene se obutu a odani echema bibia enso ebekoyi ede ama na uremu ewa atem na ababo quantum pono so a na sa Kim State SHS no Jansen so pepe ene so mbutu a bibia bekoyi enso ede ama wanda no pay maka ho asem no enso ede ache wo Mr. Asumenin e was a ahomatrufo iswe na ne ending komo on 0244 588448 0244 588448 and I said 0248 10 0248 0248 10 0248 unya Mr. Asumenina obejo so na fe nkoma aka cheni na woni no aka na bibia enso akoyi ediama ende anopay e odwumade kase no so a maka ho asem no enso ede ache wo ye kono fedi nkomo no ede agu akwam ede ama hodani enfrem mu na ye hyase enso enfrem black satellite aso ye na odani eremo black satellite na se report formo ebana se Ghana yembema omunimburu eyamfinhia duonu no omonso ehwe nim se enenyankopon adoma draw no etodwa we wafu zombie draw no na se etodwa nim se nyankopon ayadoma na se uremu ewo October busum ni mu a na dwumade kase no etodwa enso Togo on the 17th ekopim on the 31st of October 2024 no Jumadie no enso etodwa Togo ayekobo zombie championship a eno na betumi aboa na wa qualify akojamo enso awo Africa na bibia akoye ediama ende nyankopon adoma 12 pm ya ena se draw no etodwa biba so Ivory Coast ye hwe ni mu se Ghana ena se omokwa kwatwa kwesi akan bia yede mu enkomo no enso ede jana dani eremu Women's Premier League Super Cup na enso kusua ekoso na esi asei ena akwakowie First Ladies Eshekano and so I'm Supreme Ladies for to me Antimada Braka Ampim da Kwa Ladies Amo Eshekano Viensa I'm Police Ladies Etimumieno Odani Eremwa there's a Dreams Ladies Etnafi Amo Ebokano and 9 Berry Ladies and to me Antimada Braka Hazakas Ladies Etnafi Amo Ebokano Bakwa Northern Ladies and so and to me ante and it games in Ukona Rieno Faith Ladies are qualify Amo Eremo our semi-finals Ampim da Kwa so qualify Amo Eremo our semi-finals Dreams Ladies are qualify Amo so Eremo our semi-finals and afi Hazakas Ladies so qualify Amo Eremo our semi-finals we a games outdoor yes etodwa edemo enkomo no ede jaw ende anopay enso dwumade kase no enso na yenda ne na yenwramu enso former player the Mother Blasters of Ghana Brantia ye fan Derek Boatian so ye enkodi nkomo enso mfama ende anopay Brantia no ede nkoma aka enso ede ja ose sorry a yes ye Ghana full players no ye bomo eye achiye pass modern bono omoba enema nsheda enkoye enso emfama mo enso oso no Brantia se akan ede ma Blasters pende ondo hunu se enye Thomas Tepatinum enye Kudus Muhammad mo forte so mo ba omutumi ensi akan nemo ode sobo no enso ebebo efe no ose GF enyom nema ye na one de obeka no pain se de omunima esikasam nko a ene se efe no enso enima omunim kwa ya faso develop football ama bia ekoye eni tie purchasing ye eni ama nkoye okroma omo eka bia enso atwi na eni omo nyoma dwense mbesiesie purchase no ama nkofo ibo omatumi asia kan enso osuye na fa bia enso akoye ntose one de efenu mpagya omumu na omo siesie ha eno na beboa ama ye football no Blasters enso be konanim. It's their job not to
make sure that all the fields are good for the players to play. The only thing they care about, for me, I'll say it and say it every single day, is man, we have players coming playing in Europe in a good field. They'll come and play in the pitch. Sorry for my language. And you expect them to perform well, and you expect them to win games. And if the win is not coming, then it will be a problem. The FA people know what it means for a player to play well, to perform well. You understand? So you cannot tell me that Thomas Partey will play on Arsenal field, how look the field is, the training facility and everything. And then you come to Ghana, I'm not asking for the same pitch in Arsenal, but at least they should do it better. If they care, the FA care about football. They have to make sure that those things are done before the players will come. But for me, they cannot put any pressure on any player that they are not playing well, they are not performing well. It's coming from them. Football play outside before we go to the pitch. So for me, they have to wake up and do something about those things. It's so sad that we are in that kind of situation right now. We am commander say former player the Mother Blasters of Ghana Derek Boateng and so area ja and nano paya demo en komono and so area ja na ndani ne remu Ghana Parliament ne nkodi nkumaka ensu mfemfemo emfamao na uremu na so prefer kwabena wo yumi obadwuma ye papa ewo oye Ghana ranking member ewo sports so enso ewo odani eremu a na se parliament no ohra to nema na fe bia so akoye na nano ada na se sports minister ekwatena se momne no ekwakodi nkuma ana pedi nkumo bi edibijaye ekika Blasters won sem ani sika wode ma FA ana fe ye purchase won komo bibiri na papa ekika ne no ana sensem chofo enso bo pi ranking member for sports ewo parliament no apɛ fɛ no kwabena wa yumi ɛne no ekodi nkuma aka bisan sɛ asɛm yi ɔfa ne sɛn na ɔte a emu nsɛm no sɛn ɛne sitie ɔsan so ɛkasae ɛde for the Blasters of Ghana nkɔfɔ keka anaasɛ report ɛtodwa sɛ wɔnhwɛ a na ɛsɛ ekosi aka ɛwɔ Africos no ɛsɛmtwɛfo ebusa no na enkotie nkɔmɔ a ɛsɛ apɛ fɛ no kwabena ayumi ɛnso ɛde agyae. It wasn't convincing. It wasn't convincing. And it wasn't convincing because actually the committee said, we are likely to go and play our category 3 outside the country, and in particular, Ivory Coast. Maybe no, it's like they are expecting staff to come down and inspect some facilities, and that is what he said. But the fact of the matter is that CAF, the standard for the kind of game we are not just looking at just the pitch only. They are looking at the whole lot. And I know the minister should know this. Normally, for there to approve a venue, you look at the capacity even of the stadium, because they're looking at least 40,000 and above for category matches and games. And aside, there are other facilities also we are looking at. In Ethiopia, even the Legon Sports Stadium may not be approved because of the capacity. So I know he knows, because having been the minister for this period, he should know the standard for such games and then be able to convince himself, say, this facility can do for this or cannot do for this, and so on and so forth. So we are just looking at what he meant by they are expecting CAF to come down. We commander say ranking member pa fere kwabena oyumi enso edeja yadimo enkoma kano edeja na dani eremo chie faso ya report form a eba enaro pay enso no say MTN for any AF no akomutuma abani anyankopon ayadoma na say football association awards no enso eba so 2024 na dwumadie no enso betodwa nyankopon ayadoma na say Saturday October 19th and dwumadie no etodwa Dr. Kofi Ohene auditoria and so Odani Eroma University of Professional Studies Accra Jumadi Kese and so Toja, Yesha Nimu say awas no, Ebesia Kona say Ebesia Ghana Premier League, a place now do no, Yabasha Abobo place no, and so Abaso, a women's league no, and a sable place no, Abaso Dani Eroma Division 1 league, and a men and women FA Cup place no, almost Yabasha Fabo Wabaswa, we Jumadi Kese Ebetoja, Yadimo and Kumaka, and so Eddie Ejau, Yadania Conco so now fair Kodin Kuma, and so Eddie Amount, Essasiano, Yansia, and Free Yofa. Europa League no Endra games out on we brina and so to Jana say and as a result no
eko wiye ezet akuma omo etena fie omo eprekane miensa ama afback for enso ete kane mieno bodo etena fie omo brekane miensa FC Porto enso ete mieno Anderlecht etena fie omo eprekane mieno ama Ferencvaros for enso ete kane bako Dynamo Kiev etena fie ama Lazio ekopoma kane miensa omo tumi Antimada Braka Galatasaray omo etena fie omo ehye kane miensa ama PAOK Thessalonica for enso ete mu bako Ludwigate etena fie ama Slava Praha ekochomo epone kane mienu a ama tumi Antimada Braka na Endra Dani Eremo Hotel Foda na Manchester United amo etnafi amo Brekane bako ama FC20 enso ehye kane bako Northland etnafi amo ehye kane bako Wolfenstein enso ehye kane bako Nice ehye bako ama Real Sociedad enso ehye kane bako away a game saudo ase Andre Toja yadimo enkomo enso edia jaw na nyankopon ayadoma ye to aso Fenerbahce amo etnafi Amne Royal Union SJ enso Eddie Albany Mamo FF etnafi amne Rangers Eddie Albany Ajax Amsterdam etnafi one Besiktas enso Eddie Albany AS Roma amo etnafi ene Atletico Bilbao Eddie Albany Bra etnafi one Maccabi Tel Aviv enso Ebo FC Frankfurt etnafi one Victoria Plazen Eddie Albany FCB etnafi ene RFS enso Albany Lyon etnafi one Olympiacos enso Ebo na fe Tottenham Hotspur ene so ne Karaba at the game no at the Abonia yadimo enkomo no ade jaw ene anopay enso ewo jumade kase no enso na udani eremo ewo UEFA Cup no so England andra Arsenal etumre amo etna febo kanu enum ama Bolton Wanderers enso ete kanu ba ku Liverpool enso ebo kanu enum ama West Ham for ye Kudus Mohammed endo amo bom kanu num ama se Kudus num enso ete ba ku Kudus eba mo second enso besi akani bi ade ama mo bibia ekoye emfa ama mo na La Liga nim ana se kopia Girona and Trafi want to me Antoatana so na Rayo Vallecano and so to me Antoatana and FC Barca Trafi Robert Lewandowski etwatena bako erma Barcelona ama Gaddafi enso entumi anti karma dabraka ene nyankopon ayadoma 5 pm Espanyol etrefi one Villarreal ode Elbani Las Palmas etrefi ene Real Betis enso Elbani 7 pm no Celta Vigo etrefi ene Atletico Madrid enso ede Albani Coppa Italia Pizza etrefi ama Cesena ekochombo ne kanaba kwa amo entumi anti karma dabraka afe Unis fi amo shekano miensa Salernitana enso etie kanu bako Genoa shebako ama Sampdoria enso eshebako penalties no Genoa eshe num ama Sampdoria eshe sianti Sampdoria enso Genoa ede no every Coppa Italia ni moa di formo enso eba eno ene nyankopon ayadoma na se 4:30 pm no Moisa etnafi one Brescia enso ade Albany 7 pm Napoli enso etnafi ene Palermo enso ade Abonia we a game sauda na se etodwa ewo Italia Coppa Italia ni mo enso etodwa de mo enkomo no ade ejaw na dani eremo ewo Arsenal enso akacha report fi Arsenal eba ene se omotetetete sa epe abento sinakan ade maban for Leverkusen bebo no enso our Germany aprantia ya fere Ferran White no onimbo boye papa na mso oni aprantie eguso edi nkomosi nyankopon ayadoma general transfer ni bie twetwere na so mu ramu our Leverkusen na fa aprantia fere Ferran White no ama ko tebre no abesi akan erema Arsenal bebo na yedimo enkomo no enso ede jaw ene anopay ewo jumade kese no enso na Barca asoye ena report fi Barca enso eba ene so bia ekope players ni bia to a omonso eremu na strike osina kan edema Aston Villa boboku no omonso eremu na Brentford fene John Duran amakotebre na bepimo ewo Barca boboku no efisomo sha Brentford fene Robert Lewandowski a esi apane botumu ayemre ene ti obana so babo na bia enso akoye ede amamwadimu enkomo no enso ede jaw na Brentford fan Matheus Nunes esina kan edema Manchester City boboku no wade ne komaka enso de ja osi sesi ade wode pra amankrofo kanse eye City boboku no omebreye pasu one de ogina naso twetwe enese Pep Guardiola emana kwanja no so onyira mu na fe ampa prechire emfa emomo beye adwuma no pepepe sa Brentford fan wode adwuma oye enso edema boboku a ye fan Manchester City no na fe bia so akoyi edemo enkomo enso ede ejawo na Manchester
United asoye and as a report atodwa enano paya and it's 83.5 million pounds am the Ramo ewo Basa asoye na for Brantia ye fana Ansuman Fati am akofana besia kan enso da mam na report atodwa no say eso da Dani Ramo a na say eye nyama enso ankoye amfa mam na Dani Ramo e Tony Cruz so asoye na tese report for mo eba ene anopain say or the aja or see way back verse 20 United no obona homam enini edi komo emoje penias on wabese kan and Manchester United so do no and say enema anshira nkoyi amfa amomo a ene enkomo iformo enso eba edimu ensem ni bi ene aja ene anopai enso jumade kese no enso so abusua yademu esi na yakọ na fe yawia Nyankopon ayadoma de aka cheni na aprantia ye fe no Maulibutu eba na fe property kama enso edi amount ye fe Muntare Musa ona woboku e fe no Orlando FC coach manager president chairman bibia enso edi ma woboku a ewo achemunda kwanta maminchia no enano pay na fe abusuakuo no enso enina yademu si ne yakọ Joshua Kwabena Ajenim Raymond Ashitete Bernard Maulibutu ebetena se ebobo ne no kama emebia enso ekoyi ere emawo midin di Joseph Kofi Ejiwi AJ yenina ana yake tuma boni ade nsem no aye no wese de beja odwumade kese no enso eso maminchia obi ne yenko Pablo taxi driver Pablo ena afi miama ofase kwadwo mamentinka mamentinka ntino kwa chimdwa mafase kwadwo mamentinka na afi bia nso enkuye kama ho no mo abisa ekora fa pobo for amanfo enso ato area Adisiye obuoba ofore amanfo emamo ache edeba ahenkan 93.3 FM.
Ghana adisiye obuoba ofore amanfo emamo ate ediba ahenkan 93.3 FM. Ghana adisiye obuoba ofore amanfo emamo ate ediba ahenkan 93.3 FM. My emphasis and confirm of the sports team Kofi Ejiri, Ben Mauli, Joshua, Kwabena Ejini. Yedonga say some 38 minutes into 7 a.m. matching and only Jumedi Nidin. Or Fremi or Boba Ofuri Amanfo. Station Nidin, the Ahenkai 93.3 FM. 80 baby, I will be at him. Wait till me enjoy a show, no? So I say, it's what way. And a fire guy, no way. Someone's what I see. Hey, Ghana for. So we gotta switch to the brighter side of life and celebrate those having their birthday today. So let me take you straight to Koforidia. Honomo and or Henny Banana Champon. Edina would I say or the message free Abba. Your Henny Banana Champon is your birthday today. A glorious happy birthday going out to you. I believe Sekufudi Abokord, yeah. And also to Nana K. Nana K, CEO Edima K Media. It's your birthday today. Ruben, it's your birthday today. And also to Sintim Joseph Kofi. Sintim Joseph Kofi. And also to a colleague, Gifty Aban Kwashi. Gifty Aban Kwashi. Or Semtroni. Wabimpa. And then I would a glorious happy birthday going out to you, Gifty Aban Kwashi. And also to Comfort Boa. Comfort Boa. Doris Boating. Doris Boating, it's your birthday today. A glorious happy birthday going out to you. Oyankopon kan when I want to unkwem. Wakoma swadi nyina mani mremu mfamaye. And also to the thousands of people celebrating their birthday today. Oyankopon kan ho na onto munkwem emfa emame. Monyum ena egusua airborne. Ti mumfili kakra na afi yaba. Wadachi nti obra kwenti afutu na disi woman no yemfa emamo. Happy birthday going out to all the celebrants. Here I didn't come home.
Ghana Adisie, Obuoba Ofore Amanfo Emamo Ache, Ediba Ahenkan 93.3 FM. Me ba cha woda chinti obra kwantu afuti na de sua wom ne bra so ma me mfama o na afi ya mfa de aka nyina mfama but in the meantime Frimpon Enterprise me kan chero say o provisions ho komodie nyina ne fabre no ene no meka ene ni medi na obetie na ne awopɛ no waya ma Frimpon Enterprise so wa chim odan ha me pa cha eye mackerel na wopɛ eye cooking oil ni agidi ni wati din de ye papa ye boni din ka ho asɛm no ni nyina wo call Frimpon Enterprise a won sabe tumi aka bi Sanso so ena ope eye emo local rice perfumed rice ope olonkam bagim said the open bia biscuits no ene ne ka ho afi ye ba no eye breakfast ho aka de milo nom nido cowbell detergents so ya wo pe bia alcohol no ma won sabe tumi aka afi mo frane diapers no eya na wo do mo akọ ate e ma ne sanitary pads no any baby wipes no ni nyina akọ won sabe tumi aka bi afi wo pe drinks wo pe nsuo e de akodi ujuma bottled water ne ka ho no ba cho ni nyina akọ a won sabe tumi aka bi wo Frimpon Enterprise afi cosmetics no nso wo ho enku bi a wo pe Frimpon aye crowd so de bema enti wo pe de he wo pe body splash and a spray nya wo pe bia no kwa won sabe tumi aka Frimpon Enterprise or the electrical shop no so adwumera electrical shop no or the no so abegba the electrical cables electrical bulbs lamp holders afi over the wall ceiling fan regulators ye ba multi socket rope sports pop lights pliers all brands afi fridge guide TV guide course no 3 pins Liberty Lane on yakoda na brosan die ni hwe watete ne man so enkwanta new market ye ho Mandarina Hotel ase ho ye ho Sanso ena ene wa ba be supermarket ya woni Absa Bank no ene die ni hwe e wa chim oda kani GN Bank dankesi ni mu so ho de drinks ni nsuo nko a ene woton e ba to yen Frimpon Enterprise adwumeru asemenhia e wo 0244 897525 0244897525 and 0206473953 0206473953 Frimpon Enterprise adwumewura no me pa cho wada chinti ma me fan to aso Wada chinti. Thank you. I don't pay wada chinti bro for kasemuni. I say you cannot go back and change the beginning, comma. You cannot go back and change the beginning, comma. But you can start where you are and change the ending. You can start, but you can start where you are and change the ending. So what in common I say? Oh, you cannot go back and change the beginning, but you can start where you are and change the ending. And no, any enkomudie na no pay, ye no eba bedi as part of wada chinti. Wada chinti or bra kwentu efutu na desua ewum botae ni nyina na say, ye nyina ye betimi atutu ye ho fo ye besua bibi die free or bra kwentu yimu na dachi ya brabo etumi aye fe aye kama. Ushia me a wetimi ahwemanim, misumi hia wa metimi ahwenim. Ushia me a wunton wirem enka se
ope baby akwa akotete there be uni bone onye hwe efutu a yetu nkakra kra mumie nyina mfa ne mfa mo ye ho bra ne ogidie ni ahotoso se onyame wom ene nti bibia ebeyeye anopa yi brofo kasa mu ye nkasa ma ya asem nwa ye ne tie ane atoa so e de ama ho untumi nkowachi na wonka se man hyase yie enti me kwa hyase yie da bi na mom ba bi a wo no ubetimi ahyase afiri ho na wasesa sɛdeɛ ɛbɛkɔ akɔwie ɛne ntimete ayi yanwoma nto sika abusuam ɛno no ɛnkyerɛ sɛ yanwoma nto sika abusuam ntia wɔ sɛ wodi hia de kɔ awieyɛ daabi wobɛtumi aka kyerɛ wo ho sɛ me yanwoma nto sika abusuam deɛ nanso me wia taaso anyansiɛ ɛwɔ awurade mu ɛne gidie wɔ awurade mu ayɛ ɔsotie de ama awurade na manante wɔ na kwan ne nkyerɛkyerɛ mu na wasesa me mabrabo nti ebetumi aba yes yanwa nto abusua papam ebi ayewo no wanya mmoa mfamfiri baabia emmoa eni baabia oboafo ni abrabo nim but memma wabrabo no sɛdeɛ yewo wotu mu a wani tie ya wohunu ye no ema ne nye saa so papa ntumi ansi dan aka kyerɛ wo ho sɛ me si dan enka wo ano keke tuhu anamon se obi antumi anko sukuu kɛseɛ bi wɔ wabusua mu a ka kyerɛ wo sɛ me breki saa record no me kɔ sukuu kɛseɛ na me kɔnso anya me nko ana me kɔ me kɔ wie pɛ ma breki saa barrier no obi a ɔno nso pɛ sɛ okɔ sukuu betumi akɔ. You cannot go back and change the beginning. Say ya anwu yie nti wo kwa me awu yie na emom ba bi a wo wo no de ehye wo nsem no de a wo pese wo ye no obetumi aye na wo de asesa abusua no wo mo nsem a omo ka oda chinti ebia no abusua no nye papa but eno no nkire se wuntimi nye yie Yesu Kristo ya anwona nto abusua papa mu but ekire obeye wiase nyina agye nkwa a ene menum yenu ka ho asem ene nto nso betimi ayama na yeyie yes empremprenti bia ne betimi ehunehuna wo megitum because all have bank account mu aka press enam in fact mobile money wallet krampo e ben wo no hwe nim ene yi wa pia bontin so obi ka say oh ekwan bi abie ene nti fa 2000 Ghana cedis bra mprempren a ebe din o but ema enum wabam me for me say dan ema enum wabam enka nkyira wo say me de abusua no ewo mitum ni yeni bi tibini sese de ati bi asi ya no me so me akwa bi ei o kristoni asema o kan kwa ma me ma hye me emie wa no nka sa ada empene ma abusua no mu hia ne nka wo nhye empene ma abusua no nyarewa bi a ewo mu no nka wo nhye enyi ntum sa yare na ku ma me ne beku enyi ntum empene kasa meme mesesa ne ma o ma abusua mu na awurade bɛboa wo ama atumi asesa so pepepe saa ɛde ama wo da chinti sɛdeɛ ɛtie biare deɛ woyɛ no hwenyenye na emom wo mum na wobɛtumi ayɛ ho biribi sɛdeɛ ɛbɛyɛ awieyɛ no ɛbɛyɛ kokuro ɔdwomtoni ne nwom ɔto ne na no ɔsɛ mahyaseɛ ne saa mawieyɛ no bɛyɛ kokuroko ɛwɔ mu sɛ me berɛ nanso me mohu arado me da fiase nanso yebebo me din ewa ahemfie iti it could be say oda ohia fiase oda yare fiase adwuma ye sei oda bi fiase ebia na ya ware bone fiase na oda ebia na mprempren ya me no ka say oda fie biase a siese ye ka ho asem a ye be ka ma de a kyen but ka kire wo ho say me da fiase de nanso yebebo me din e wa hemfie adan awurade yankopon wanya ama Joseph o me abo Joseph din wa hemfie e ma Joseph awie ne kosi sen Joseph anka se me yanwoma nto abusia papam and I am going back to change the beginning. I am going back so that Kwame Despite can give birth to me. I am going back so that as soon as you are bentin be wo me osikani bi be wo me da bi Joseph anka sa ankyere ne ho Bible me ati ase say Joseph papa no oni bi
nanso no obone ho modern de na ne ma dɔso ɛne ti sɛ yɛhwɛ mpanin no a ebeduru no Joseph no so no na papa no kora bia no wawu afiri atiasefo asase so nanso Bible me yɛte ase sɛ Onyankopɔn a ɔno de ɔno no ɛbɛhyira obi ɔne nipa nkonkomyasie enkobisa na kyiri kwan kasa wei no ɔno ne papa ni baketo a minhyira ɔno ansa na mahyira wei na emom ɔyɛ de a ɔno ankasa ɛpɛ na ɔwɔ adwempa de fa ne ma ho ɛnyɛ bɔne adwen nyɛ musu adwen nyɛ owu adwen na emom ɛyɛ adwen ne yɛbɛkɔ anigye nkonimdie yiedie celebration emunti Onyankopɔn ma Joseph a no wotwa to kora wɔ papa ne mmemu no wɔno ne bɛyɛ wɔ hem kɛseɛ wɔbɛyɛ ɔbrempɔn na Bible me yɛte aseɛ sɛ ahyɛaseɛ ne deɛ na nyɛ wanka nkyerɛ no so wɔkɔsesa na emom Joseph ka sɛ faako a megyina yi ne amikura mu no adom akyɛde ekura me no adwuma a mikura mu a meyɛ yi mɛyɛ ne ma yɛ ne yie na me de asesa me mawieyɛ ɛne mabusua no awieyɛ medɔfo ka kyerɛ wo ho sɛ mɛyɛ dwumaden na me de asesa abusua no awieyɛ abusua no awieyɛ bɛyɛ kokoro abusua no awieyɛ bɛyɛ fɛ abusua no awieyɛ bɛyɛ anuonyam san sɛ Awurade ɔka wo ho wadwuma no bɛyɛ yie aware no bɛgyina awoɔ no bɛba akwantuo no bɛba onso bɛsere na wato dwom sɛ ampa Onyame ɔne madi ne yie woda akyinti fa hyɛ wotiri mu saa sɛdeɛ abusua no tie bi a ɛwɔ wotu mu mfa nyiyi wo ho ano ɛna me maame anhwɛ me papa anhwɛ me yes ɔma anhwɛ wo ɛno nkyerɛ sɛ wontimi nyɛ biribi ma wo ho you can do something with determination and resilience. Allow God to be part of your life and your plans, and trust me, there will surely be light at the end of the tunnel. Ofremi obowoba ofori amanfo. Ghana Nyankopɔn ntina ni mu nkyɛ yɛn na ɔno mo ayɛ ma yɛn tiaseɛ. Woda chinti meda se. Afei yɛntie anwum wei nso Rakia. Ghana adisie oboba ofore amanfo emamo ache edeba ahenkan 93.3 FM. Deubon krata wo boso braso ye be kwa kofa de ama na fe ye de aka nyina de ato aso o mani mu anu na no pay no me what the chronicle, the new crusading guy, the daily dispatch, the meridian and so aha, the daily searchlight as usual, daybreak wa breaky day no, the daily statesman. And then the final one will be the daily graphic. And on the front pages, Buana headlines. Bibre no akasa edifan and Abdan Kwekufado ho. Kujo point chroma. Dr. Bawumia. ECG boss. Mihu Alan Tramatin. And of course, the former president, John Kwame Dramani Mahama. Enti min sebre ma min kwa busuafo ho no na afei wamo no mo aye ne mfa the ubon krata no mo boso baako no
emfa ema na afi emfa de aka nyina emfa nto aso emfa ema ho adwen Maakye Anjos mini na bibia bokọ de about the other room or na from there ka de aka they say wo kan okra so ka seti aban I say wo kan okra na so ka seti aban ena matum ani asi aban ne so ena anu sei na nkrofo obo ye ho kwa adu e wa bankesie mu se odi ankan bi radio ena wode eye adwumati aban no e wo mpotemu ha omunya saa nsem no omo keka no ena ya woda omudi agora de bekoso ha no this omudum radio no afia Maakye ya jo opening na bibia bokọ de me adom ko de radio ase ya no man omudi agora ohu since when me ba wo since when awo kan okra eti aban na wo ye de yank wani munte what do you is an jubilee o na jubilee de yen ha de bia eti ho asemane de bia eti ho so ma sheda penipa ba ko a yen ha no otie yen ha no otie so odi ankan bi radio e wa chim dan ene ne mpotemu ene ogitu mu se oba mpotemu ha radio ankrofo tie ene ahenkan no na ye de ye adwuma de tie aban sese tie aban nya de enti e wose mpanimfo ehwe de ombeye na so obi bo kwa adu de akere obi okura tumi a opese wo ye den frustrate so ati ase nti on pese nke nye de ye ba eni se yanso be sha se adwen ne ma bi o eni nti na ye face ye dundum fie ha rough yi efi wo mu a face ni bitimi dum omo frustrate radio no a enkrofo yi chi mu omo frequency no a na toa be edi yo obu a otia nkan kra na ye se atoa fa so na akoto nkrofo yi ho ni nyina frustration ni bia enti and afa no mama ye hunti mu aya na mu tie me ta receive sa complaint no also na me tie mu na eto fa so krofo ekoto nkrofo yi ho ni nyina ya ban no ne tactics a wo se ye de ye adwuma de tia no sase into what frustrate ye ni bi no esi akwa de ya bro nti on pese nke nye de ya ba ye nye eto ba nka so na se mu na ya afia mu de timi bon nsamna ne oni ayi kwaku anim kisi enti nana do Williams adodankwa achenkwa ne kwa be born in Samania na nondu aboni asore ko sa na wo ka kire yen o ka se yen citizens and not spectators no no se ye ba ye me born Samania nsore nko de ya na ya yi ni se o ka se nsem na wo buso o se nsem na wo ka nya no krea no krea ba o se no krea ba o se nya no krea nya na ye ka ba se sen nya no krea nya na ye ka nya no krea nya na ye ka ba chwan ani o du su hwen sa no krea na be se be ka ye ne se de se Mami konko yi na na dan kwa kufu ado tweet bi a oye no 2016 na men kan ne brofum na madaro ma mo biem kra de isi a de o mai mo ye se Ghana na ye o mo de ana mo ye news anchor fu yi mo ntumi encheche mu nkotwi emfa ema yen Ghana mampanyini na dan kwa kufu ado sa be no ye candidate na na ado na opese Ghana fu onya ne mu gidi to abama no no ba be ye mampani 2016 into mampani etwiti ye wabra na bo 11 PM ye koda no December 5th anadwokura no sabre no emsi ni ato aba wi anamboa December 5th there anaka 2 days ni e koto thank you brofo na na dan kwakufu ado chiro ye ni afia be chire mu dia mame osi we are unhappy and dissatisfied with the conditions of our lives. Full stop. Yet, government propagandists tell us we are living today in better times. Nana Ekufuado, Twitter. Ubetimi akocheke. Sabre ni friend Twitter. And I'm say friend X. Or tweety and about 11 PM. 5th December 2016. You people should go and check it. Nana don't go for bro for train no. Oba pachire mu mayen. We are unhappy. We are unhappy and dissatisfied. Yani nje na de tebia ye wo mu onso. With conditions of our lives. Tebia ye wo mu nso no. Yani nye ho, ya bonyo so. Yes, yet nanso government propagandists
aban mu nkofo a omo de yanya kura omo se ye no tell us we are living today in better times. Omo ka chense nne ne yete bia ye wo mu ne ye ni je e wa bla ye ni ndi o wani nye no yes wani je na betra harum na be kan no kra say onua kuro mu nya da. Am I working against your government? What is the government doing? I'm working against it. Aban no yeden. Mo say galam say your friend is saying mo say yensu ayenom. Sa ensu nsem aya na ye kan. Ya na o ma so mo te top. Media me wo easily go ntim fa me ho. Miate. Mo ne ya na mudi tilapia kese. Tilapia ne firi he. Mo ne ya na mudi bush meat. Bush meat ne firi he. Sa shark ayi catfish o say den. Someone ya o mo to. Me tie mi sika nso. Bush meat mi hia bi kwan mu an ma we. Ma nhia. But mo de mo say de tu hu ka. Ma kosoa. Eya mo kofa firi he. Ewura no aye se nunu. Nsuo na. Enti ye nyina ye nyai galamse ne ye. A ye nyina di adanse sa mpa galamse no mo etuo ndodo no a Jubilee House. A mo nim wom. Ne ye betra ka kire wa. You are telling me I'm working against your government. For what? Is it not the truth? And obo ma yenka we ma tie fo nti se. Omo omudi achi ni be ka nokre. Abo kwan. Abu kwan nya kan FM na ntuma kama ne be. Wo de wo sa abo. Mi ntwa no o. Yamfa no odan constituency in general. Empuntu ekọ so nya kan FM kan wo behu. And the things omo ya se be kan ho asem. Ye be kan ho asem. Omo ya wonam kroma. Wonam kroma nan de omo ya ne de amuhu na mo nka. Mo ye pese munkumunya mo nka nokre. E de na omo ya ye hu an. Wonam kroma nan mo de se BP fo ne ye bibi a mo nka ho asem. E de na omo ya odan dwe ye omo ye de bi entra no mo MP abaso. Yanka ana nokra ye program bi frɛ sɛ anɔpɛ de mo ye campaign ma MP. Omo nka o radio so. Omo nka no ye BP project. Me ba omo na me ba. Omo se de aban ne ye betena ha yanka. E bi na. Bone ne nkwa ne ye ba ye beka. E bi na ban na ye betena ha yanka. Ai sisi ebusa won. And dear man, Abu kwa mu ye de bi eka. Ayi Pentecost kwa yi ye ka. Eja papa ye omasie. De bi betena ye se o dwadifo de wani mo ye. Ade na aba we ye wo position so ba ye ka wase. Me meka wa ha se ye ba wo chimodan ha. Na se ye koto aba MPP fo. Kwa koye campaign na omo obi kan. Me metena hankan. Metena hankan se okọ nkwantanimu a World Bank project yi no machine fefefe o hoyi. Okọ offering saying Kumasi station. Ho de no man kama yi. Efimfim ya betena ka se market kra de obo dan abu ye so. Me kai. Me metena hankan. Just some of them must say that MP enko ye esemfu a no mo network enye papa me metena hankan. Sa telephone news one when on fa bi nko ho. What is the government doing? Mo programs omo ya. Eya maybe hu ye wase no. Wo mo na agbo mu tiri mu po. Amfrew. Wo mo mfre yen. Ebisa wa ha. Me kasa asem wi. Nya wo kra na obeka. Ayi wie wie no me fa media nto so. Mo ayi ya kan sa ase ne man so akroso. MP Honorable Oluwa. Honorable Oluwa busa ne coordinator for the media no. Omo se friend say Boja. Obusa ne say adetru oye program ayenka fo mefa okache MP ni praise o na mfre yen. Boja. Yes, Boja Boja. Juma no wa sene man so akroso di no. Na wo mfra me na me ma ba sa me ba program ade ha me. Na ma ba me ba DC fu e wo yempotem ha enclave ha omo koye meeting sa in kan FM omo blackmail in kan FM enti wo frɛ no amemfa wo frɛ no onkasa anya no kre mo drip a mo kofa ba ya mo be ko mo frɛ ye drip no mo frɛ ye me frɛ no onkasa per the dictates of majuma no say me cross check na me unu said ye me be kan ye right I have every right to go ahead with my story. Sure. Because me my opportunity so this me person also ongasa. Na ongasa. Me teacher say mo so. I don't be for so say by force kasa. What they have to understand is that we are not here to sing praises and worship. We are here to represent the interest of Obia. Ono ewo esem owo jadem owo srodai ne nasefo.
no onya kwan metena microphone so say echi say any mpanimfo nkasa we are representing those people. Sure. In this metena no you don't expect me say me ba I am not MPP for na bosom so omutu ayega. Baby a boss with you. Anti baby a na GM tin no one for say Roman na say Jamaica. Omu general manager. Yes. I no near Roman. Omu ni nsu a ye kan ho asem wo ha. MPA di tie ye. What the information bi a wo say anamo bi o matu bi ade baaye. O sani ma ye kan ho asem wo ha. Ana ne ka so ye fe o ka so wontimi nkasa. Eka ye beka so wonkasa ne se ke beka asem se de pe no. But ye make sure say anamo bi ampi na tu bi o beka me ye so ya kan radio no so ma obi ahunu. Na ye we nyina ye beka tres ye te anom ne ye work against the government. Ye work against the government. Entino momentie for mo na mo news room ho. Momentie for nti ase say. Say omo yo mo program na ye party a omo mfre yen. Mo mfre no say ye ma. Ena mo hwe o. Ya tete yen ye wa nkan yen ya tete yen se obi enhia won ni fie a ye nsore prekope nko ho na wo kono kopira wa wo kan asem sen so ati ase but programs o mo free yen nyina ye ko akai me kra ene se o mo so mo ye disabled yi ofre ni sen program bi wa assembly ho disabled for no nso ya mo support to be on dem ma won nti o mo ye no yi ho friend is an assembly ho no oka kire mi di o mo ka kire bia ebu ho mo ka kire mi ma ka kire kusi say bia program bi wa ha enti mo fa mo nkrofo nko mo ye program bi tie mutie asemo ma wa chia ye ma no due ni awo na me ba o ye ti aboabo yi uti be ye project wa aboabo kro due na hiri mutu me we no nyina mo adia na mo je free ho enti ano de they should get ready aka 3 months and message so mo dum radio no na mo de chese mo ba say ni ba na ka me de da form kotokoto na eno na radio no eno de ada radio nyankopon said enti anapa ya so de na beto mama di ada specifically Jubilee House on komo no e call vice president in office me na make kire wo I'm telling you you free am de be kire mo ekon ho omo bo midin ebo show hidin and news for so mo so ya ye mu amfim yes yen eye ma chi show yi obo oba me me dom any mo news fu yi yes mu news no mo sheda katia ban no ya ban ni metwam nti aban ni metwam sha me show o megu radio no no ma so mo nyo o omlai maame ne kan aha ye kwan ho maame ne se maba wa ni timi be to nnuro no omo so me de komo mu kunu se na we me duro se aye de koma wo mo omo ye nkuyan itu be dumi no hey na dia ne wanya mo be dia ne wanya baby aso to na se usro critics obeda ko ani criticize na se umpa and no better ku ani mu abrabom anopai me ka no kra na de akire atiefu etie ene achim dan constituency say Ahenkan Fm amamu a nka yafa medwafo bibiri aye nkoa oh yes MP modern a obo a wo ye adwuma thank you and I know me hu say esamfo toilet ya esi ho ayaka ho asema kan me hu say MP mu akoye a o madani ani ana na efoforo constituency ni ayi esam okay some them who yan say o cut short for yi omusi community hospital thank you but me who toilet busy jadam with some me who toilet omko commission ye bi oh okay ndem ma tan ho asem ye ko Ahenkan Fm ko ye survey wura all the electoral areas e wa ha mu na mo se mo ye adwuma de ama mo ho no survey do say na maye ye ya mo say we are working against you no ye ko ye survey all the electoral areas war constituency we makumako 18 ye ko ni nyina mu ye ko ye tie ye no na form nye e di ma MP but o mo tete odan ha e di 90% but na form nye opani odi Ahenkan betena ase e no oba be kan ni nyina oya no abo voice no afo say MP
jadem for ese ho de MPP ne twa omfuruma nanso so de MP ye no beto abetia no na emu ba omia de ombeto ama no ye kan ya MPT ye omtole tonko yesi ma ho ene jadem for omani nye papa working against government no ne brofo ben na mo kura de so you criticize on now buaf ya kura mo po bia danase wo betem ya mo pe media house pan danase aka enke Ahenkan FM fo eya bibi dia nya bibi sei eke ya na wose kan beda ya se because mo ye de bua mu no ebini mo nkrofo nse kire mo na ofisa gofo bua mo de honhon ko busa mahama ne nkrofo no ni so ma ya adwuma ewi a chese ma nya hwehwehwehwe ne me say okay kan Bible I say the one I love is the one I chastise nya me don mo de kama ni ma mo mpe na me kan na okoya enya no ano no na ne jadam fu toilet m koyema o mani nye enti omubufu ye bu o de first na ye koy no mo ka kire say MP o meye hwe ho eni to o meto abetia no ene ya wakoye renovation yi wo de na sanko fo kro no abeka bibi a kire say nyame nsira mo be kan ye no wa be ye we amanta fe ya dwen sesa eti mennewo ene ne otewa ono aka ne nsa ahye ne oba eh honorable nyame charge o se de ne am friends eh nyame be kire o se be omo odin bi omo bobo nyame che nyame che die nyame che ne eh on bobo nsamna ne nsamna ne kisopu nyina ka ho alata samna nka ho ba che de bi kisopu na mate ya ne pu ahuo kisopu brand ni nyina kisopu ka ho forget about already say yati obi the message you dey about no o say munye eja asafo no munye adwuma na dey omo ye ne mpata no can say the only thing ebema ye beka say bia ye eja de ye nyina and say odi Ahenkan beka kire en say station wadum no ana omo ankasa MPP fo no bedum ye station and this answer omugu so omu frustrating no dey to Ahenkan kra na to afa so akoto obi de so no ye be ye se nipa mienu pekura na etie en a ye beka no kore de akire say nipa mienu no no be because nipa mienu mo de mo cassette aba ko heaven na eye se bibre nu a bekwa kwa mo ni MPP fu egu mi fie na me brother me say omo ye za no hu na ga munim ya mu bi MPP fu a sabi mpraduasa ya no omo na dia na ya no omo ye adwuma ka mo kora ka be ya no na ya ka nya se bia obi ya tia no ma obi simi free sa bank asie mu ono mo kora na tum bi say mo na mo wo form tesen obi za say form tesen yes otimi free bu say form tesen mo na mo de mo wo form mo na mo de adwuma mu ya mu nim ayi ne ya kire ne de ekoso ena me ka kire mo say eyo omo say e de ka no ne ya ka eyo omo so omo nkwa na wo mpanimfo a mo no mo ka say nwanwampo chese nwanwam enso ma nka no kran kire mo enso bi wo no ma ya na ye beka wa ha fila ya na me de be mpanimfo no a na ka kire wo so mpanimfo no e wo wa bankasi mu ana ya no mo ka omo ya omo si we di obetumi akoka we di otumi nka pani di ono udi nkoma nya ni nyina na ye de betena kasa fidie so ka na mom wo sone so a de wo se wo beka ho asem no wo beka ho asem edi se yo amagene so mo nkwa no mo wo mpanimfo a ene omo daada omo ho mo time MPP mo time MPP latter day saint MPP for no ene edi se adwuma no omo join boys yes omo we di se adwuma no omo go and read and I'm say it got to a time one na me dey say na ado mo dom na ado ni MPP no mo no mo asam na mama mi say mo pictures bi pa na nya ize se mo dom party na mo no party ni boys no masisi no mo party su ampere no mo na say dey MPP na ado ene wasesa de bia metena na meka kire wo because na ado ani emu bi nimu ani efulo nkwala bremu no enye onu ni na ado sa abre no te say o bo na chi a na ado timi ka che say this boy or this lady is so bold. These are the people I need them. I'm telling you. You can go and ask Penny Bia with him Sasami. Who ya kukudro niya? Only Nanado Adamfo because Nanado so only your kukudro for. It's no be your kukudro for your penasempa. Dear Bentin and your Korea se by yen not be a Canadian Japan yen and Nanado Adamfo. Dear see yen you. Nanado on a Canadian Japan from Montentem.
Enkrofo said that koko can some the children and ado fa Kennedy Japan who some children and ado. But still, Nanado Kennedy Japan and Adamfo. I didn't hear. Because Nanado na ye nimuno. Tisi ya de minimuno. But Nanado and ye nimuno. No a no nonsense man. No penokure. Oh kanokura no maoka. Okato say yes, this is how we build democracy. This is what we fought for. Nanado. What if they no for the cameras? It's not for the cameras. Oh. That was the character of Nana Dankwa Akufo-Addo. And because he was so principled, he was so tolerant, he will allow you to express your concerns. I was here beside latter day saint before. I'm afraid of my joining party. I'm joining party. No, I'm more dog party. The chain will be out. So big. Yes, I don't know if I saw the party. What don't know, Bruce? Ah. I will trebia nano, my boy. Oh, boy, yeah. Namu Jara, Nana, me make us an adult who be Pabisum. Or Pabisum Farmachi. Oh, said yeah, oh, yeah, poor money, or Pabisum Farmachi. Now, share Yamian Ukrainian, you dances or may. Baby, you drew no, Yaboy home one day, but baby, you genus is Siano. And he said you and Uncle Point Sira or Maino. I was thinking you came baby, you Gina. Bam. Ye to me at $58 million, not Ghana cedis. Yet you go to two form. I'm a Adani swimming pool. Maybe it's not her. What's my same way. Not so good. I am now flower. Oh, my mua. You're quite bossiambo. Eh, ye betoko could be a cobobusia. And nay, Yanko Bobusia because Yako Buru Canwa, my de cat into your car almost on farmer yang. Maybe it's not how I say minka. Yeah, brat. Oh, my mua. Say Yama contract. Now, bang you buy your baby contract. I'm a cofa a cacassier, and ya brain. A fain ye la sulala, a wabu sicanwa kutia a ca. Sa $111 million, no. Wouldn't you bet me a Ediama or man for watching more than in Potemo? And all these eels, koso, now you're chimping 5 years, so said they will do something about it. Because the promises Nanado gave us, no, and you know, Nanado catch the Ghana for say, I shall protect the public purse. Obi our same was about bomb public person who buying. Now with me tam $58 million. E could to form that Danny a Buddha. What's me better now? My mamma can more be a minimal trade, ya pa. Come one of my tricks. What is it? And you know, one of my face back where do you know? Come one, I know, Nami house, say me, Yamu be to yan to be a woman, and I know, I'm back or say, I'm ready to mind a day, match me, when I'm saying, you man so. Okay. I'm winning the more, I'm when you say, Nipam, you new pempo, and I'm waiting Chima, Momachi, and ya, you be kind of credit your channel. Because I am sure ye, not GDI, your woman, your full moon. A two from one, and on this coolness animal, but Ghana, we are not preaching for cool. Yeah, then ya money I can for said ye TBI Pemusa, but I was somewhere yet ye pay Eddie Mayeng. Near Betrana when I can we I say we are working against your government. And I say, as some co, some position in the and only you think say we are working for politicians. So who position the other fellow say we are working campaign man this you. Dani, and this is for the back say, yeah, campaign man, and this is for your soul, my dear Mocha. And this is for Tianoma. What is the better than bomb about? Yes, so this is for my drum. Yeah, for Monchawam. Oh, dear, and now ya never can this for your muntie. It's the chance I may meet you. Your program one for maybe I'm the umbrella, but me. Oh, no, dear, I'm tea. Oh, your program one for me, who may boy. On some kind of crowd, some mom, dear, I'm saying kind of cray. One friend now says, Boja, dear, me can't catch them to say, and Pinini, Boja, body ding. On Sunday, Suba, body ding, Boja, boy. Boja, or more kind of more, I mean,
Omunyina oba meka tro munyina. Won kan kire boja say na epi busa sa de tena me program ahenkan fo me fa ka che se me na me mfrɛ wo mo. Na wo mfrɛ me am be ya dai. No obi de ade ko bo me tim na wo chena committee enti mon kan kire mo communication ho ho. Hwew. Ebi a wo na wo communicate. E ma party. Wo twe manso. Wo twe manso. Yeah. Wo communicate ma party. Na wo ma party ni nko position. Okay. Maybe na mema party akọ position. Wo si ampampa so wa ya de. A wa je atum se station nkrofo tie. Nka wo ye program bi anka ha nka wo senka wo ye yes. first. Na se ya meka wo hu se ampa eye ni mo amosem. Maybe problem nya no. Wo de frɛ me. Wo frɛ me na mama then wo nyina so. Na wo ma be story na ma be ya. Ana wo asem ka. Na wo ye wa de a wo mfrɛ me. Na me amrabram ko hunu ma de na be kra. Date so me a program me frɛ wo ama ana me frɛ wo bai. Me monitor wa amante adin metimi achichi ma kire wo na wo a wo kasa ma wo party o ne me twema nso me tena ha me bo na ma bo crazy aba betra ho me ni dwumadi enya possible we dey it is not possible MP sa de nti na wo ye program na wo na wo kasa me na me mfrɛ me na me mfrɛ nti me so ne yamba ye me nim na me so maka so yamba no and it's more asene man so across so amonte se e ka mo ho asem wa ha no mu communication hwan no boja ono e no de ne nsasi ne bo ono odi boja ni di no ni di no omo di bi ankasa ho ho no mo ni di eno se na e popular ni ba boja no omunim na wo tu ka se me na me mfrɛ wo mo a sesɛn na te ono ma ni abeye program wo na no pe yes ya mfrɛ ni ase no ma ne ekɔ me meje asɛm we de dabi na wo kwa kwaje de ni ase adwuma nsa ne no ni wa fra no mpo nya obeya wo na de wa mfrɛ na wo ko ayi wa ha o do ani tu sa be o sa na tu sa be hwɛ wo boy ahenkan ye professional journalism obi mfrɛ wo a nti sa come dabi na kurakura concept sa de ade phone yo me de yakɔ ire bi mu de adan recorder no ordinary and record it e da na so keke kakra obi di ewu it is not possible 50-50 nti ye mfrɛ no kra enemire mu 50 etode ye mfrɛ no kra no wadu na sa kokun ho obi de ade bɔ kun a ye mfrɛ na me mfrɛ won kotwa kwan se wo ko obi fie no nipa ne mfrɛ o anya papa utimi pampa na uko efie ya mfrɛ o anti ono ampi ne kra wa pritu mi kra mpo no kra ne enya yi so de na mo fo na na me akire ho ozi na me say aka 3 months ewura mpon a am ka say this dey go adwene ho awon ti ase be da be sori no na ye de enaba pono abeku age anim ana national communication ho ahwan ayi afiri mframa mu enyo na se yetumi kasa yi no kra ne ye be kan sa me meka ntia wo but no kra no de da ne ye de beto ho mo ba ye ma ya de free SHS ye ka ho asem but o ha wo ho se mo hwe na mo ye eno no metan mo ba ye ma ya de achim dan ha mo market amayen mo ba ye ma ya de kwan bi wo ho no mo ama ye e Pentecost ha de mo ye Pentecost ha de kura nya ma vekra de ne ho ji mu anka abofo kra nya hwe de mama mi obi ya ye be kan nsem tu nya mama mi ya betina fie nyina Pentecost ha kwan e ka abofo kra te kra nka o meto abadi atia mo ensem bo no ma ye tia ye mpese ye beka mo so mo pese mo pushi nipa sa sinsun ya ko ayimu pushi nipa mo di agora ensem ye beka no na nye ye say cry back ababo ko menya de yin ababo ko menya de ye kan nye ayi se ani na si one friends yin ayi no bus stop we no tamna kare eno no faso be na e ba so ni esi wo faso be na ba so nsuo to mo ko jem ko nsuo to mo kokoji nsuo e ka no kra kire mo amompe wo de mo ntena ho ayi mo mfe ye nante o mo di agora nsem ye beka no adai ade anko na mo di afra ahenkan wa mo sori ahenkan na femu na ahenkan na ade anko ya se mo ti ase no ba ye no kra ne ye ka ade no nye no ayi mo mfe ye nante a ya tuja asan to hobi mu ese de ebe de mo petrol ke digum fa petrol mu sana tuja yeah recorders ya se ni omo manimu ye we so meti mecha mo mpe no kore mo david mo mpe no kore oh mo mpe no kore ene mo ne
Fia Nantia. I me ba. Mammy Kabako. Yo, Aja. This CEOs MC or bar for free. Wafro. Nama swam and one ba. Eh, mammy. I just want one boom, bet you wafre me. There be my body. My body. Papa Muampa. Won't buy ye media for her. Politicians or someone say you can't do your work without media. It's in Ghana Papa Muamu buy ye media for her, you know. Posty Payel, I hay. Commander your buy ye. Or buy ye one free media for you and 1 year. No way, Mimi Mebu. What's that? Reverend, I'm making. Reverend Court. What's that? Reverend Court. Oh, my son transfer. Reverend Court. When do you attack it? And you attack it. And I know who number boo, he never be said. Kevo. Dear Paul. Achimo down back, Paul. I said, be a bit of what we could be out of way. When do you Commander call? Ah, call Commander call. Reverend call. Oh, I don't know about 3 days, you know. Where you been a quiet copy here. I know Mokase, new commander, what about him or Danams? Ah, it's almost what Babette yet. Me hear him say Reverend Baba. Oh, man, be a unanim. Ah, no, Miss Almost Reverend way. I say, oh, Reverend, more would go. Yes, one could is awful. Why the Reverend? Yes, Mose, you never move Pabwa. Now, at some dance, so young fast of the entire. Oh, wow. Into a court. I know a day, I know a day. Where to be? I remember you know. Soja go. Soja come. Also, my name was so. I don't go. Oh no, that one number will be better. Oh, that one will be better. And you have a crony. Eh, bay. But Moboa, your bemman would. Yeah, man, just a beer. My dad's only 1 day. And I'm saying, me call you fine. But me go ye. Me wa ha me near fu. Me ne hwe. Adwuma ya ntine me wa ha. Ewura mpon a. 24/7. Just a beer me ni ahoden. Ana mawu. Education MC, you know. Enko oba ye mo nya mi nhira oba pa. Oba ka. Oba ye wa frɛ o. Debbie. And I know I'm about to check pad way anymore. Offer. Debbie. It's go on friend me no. I'm from you. Nanka me ho abɔ me ho so. Me tutu ayi. Me ho abɔ me ho so nti. Nanka ma bad me ho se sell. Me ya dwuma wa henkan you na kozi sen. Yeah, you tua your coins, but your coins na so obi edi. Eso ya ni, eso ya di. Aha, etua your coins. Obi a wa dwumu ha. Obi o wa dwuma ka so oje paper oboa, o da da wo dwa nanum. Yeah, wa ha nyina je coins, but coins na so ye di. Baby am fraud ya wonko. Enko oba ye nko on frame media fo e ba ye nyina. Enye na na etia no ya kan wa asem. Me ba ye nchei. Me kura de me ba so be 3 months o se yipe. Momwa me. Ahenkan fo kware matese ya motai ka. Odan ha no mo hwe ahenfa na ye betimi atwetwe mpanimfo adwen si so aye hu bibi ntentem. Oba ye wa frɛ o. Ma betena ha. Ma ji won frɛ me. Onsuma me. Na aguzu ka na wase kra me ma wadwuma. Me ma wadwuma. Me da asene ne me nsrɛ o. Ehwehwɛ animu. Ye adwuma ye nya ho hyehye wa ha o. Oni mi a minimum. Oni mi a. Ah. Frɛ bia beba. Oba pa mo san fe enko. Frɛ dia ne no ano no. Fufuro bia ba o. Da bi fufuro bia ma biem. Enti do watwe na baba ho se maduasa. Daily guide da obokrata no na ye di fras ye fia de kofi ye nie. Na daily guide di abasa nyame ya domu a GJ Awards, Ghana Journalists Association for awards so ya etoso edioso enum no. Na do dan kwa kufuado e de nani monyam ebeba beta dwubadie no achi. Enti enya asem kuma kra. Adu show boy. Nimfoni efia ho. Yesi CG boss so resign yo. Hey. Anjina nation wide dum so ba na. Boy. ECG already big ya. Ono Hey. Ntimi ntake, ntimi ngege. Personal reason.
One reason. Personal. Personal. Okay. Personal. Jo. Number boo. Say. ECG. And is you. What we say? A number could be for. Yes. Can you bury them? That's what you for. Andra mut me do my dear fiti 6:40 or 6:30. Na mo so and say 8 or na ju so okay. Me ho tell me ko hwe ya fun aden Koka ho asem eno so na pu be chew your man bofo ene ma minja no atsam na ECG boss no so I resign ono de onya man bofo and on there now so the personal person so on the resign is your no personal reasons eti abusuafo ECG fo wa mo pani no ono ayi ne ho adi wo so enya nto enya ntua ono ayi ne ho afirim okwaduo aka wo mo maka na nche hanu mo anso ne yese NDC fo ero mo kire se enipa ya chichichi wo mo na no democracy hub for demonstrate han mo koye se ya chichichi wo bo ya ka re ezi kwabra ne ti dida no ko ho kotu aposifo ka ki to twene ye no ya chichichi nkofo bebre na NDC fo kire se ye nja wo mo let our people go na nto no mo nkofo ka ho ana sa every any o NDC we no jomo so dia no mo ye let our people go sa people away for no so mo ye den I don't hear people ben no daily guide and almost say den oh almost say NDC for say let our people go I don't be a faro the democracy have for no mo ye NDC for ga say mo ye NDC for daily guide e hwan dia anya Fred Blay mpacho an enti oba patwa so nyamo ana misa so mo ya dai omo ye adwuma ma aban oh okay ye de nyame ase for the people for the bedroom we for the by the people and for the people hey daily guide no na asia mo ane yes government aye moves government kenten ho chale skala ka he chale mumienko traffic gura ka ya kwa boni se susuro no yes judgment debt ababe da ho no yes aban no ka ne mesi ani awo kwa kotua ti de ya pay hu ani daily guide anapay I wish for the chronicle na so sam da bokrata no na bana caption no wa twa ni se tafa no de aba krata fe to so miedu ni miensa na yes nsam ne dɔɔso enfonyina watwa aba no hu mrante a omu sisi omu so nya asem ketoa ebi omutiri no ma no na mbom tiri o man de pam ya na se dey se rasta susuo rasta ada ja ebi muso de o ma yo omutiri kwabo ebi mu de nyu won kakra ebi muso ayi se che na ne nyina mu no o chem se aka so folk omu goali baako anka ne omu goalkeeper baako o chem se o de Dr. Bawomi adwuma a wo ye no Ghana hanum no eso nani nti okọ akọji agirem no aye campaign di ama Dr. Bawomi ama na be ye mampanyini tie no ho asem o di aba na o wie ye no wo chese enye no nko ani adwuma obeyo wo so we no oba be boaboa former footballers no omo mbobbo ni nyo be boaboa mu nyina no na o makoye campaign ama Bawomi chese nya asem ketua ayi sei we omde ma no wo so ontimi nya adwuma ni biem asam wajan open ba bia tena onya obi be ye eti enimu asem ewa ha na owie ye no esoro onum no wachem say Dr. Alhaji Muhammadu Bawomi Ghana mampanya be de chire Frank Atuni de ma MPP amanyoko no wose oba be lanchi dwumadie bi a eno eye ground breaking digital solution for local taxi drivers eti abusuafo sisi asenkafo no amohye no mfrɛ sɛ kan ketenkete no wasi si oba be hwɛ na watoto nneɔma obelanchi project bi a ba be boa mo yɛde mu system na kwa be fontentan no so ɛna sɛ be de sɛ botufo ni bia anya ni bia ti bia wa aboa na pɛsɛ o code na vinya funa ko gyina kwa ho
na beteji na cars bia ne ade ebe so aben eno ase ofie honom ana waye bibia wo phone so tu ti se abonten aka ni nu awuram ne na akoro no eti aja da boka te ya chirichirim na Ghana man panyini na na dodan kwa kufa ado akran so mfonyi da hanom ana wo kire mu se electoral commission na ban no abon ho moden e de akade bi o behia bia de ama wo mo wose o mo ye o mo so afam de bia hwe se abato na somdue e be koso enti o ka kire eye wiase nyina se nyame ya adoma 7th December abato no ye beto wiase somdue mu ye bebobo asomdue mu do bedi nkunim ye nyina ye de osebo beta na chi na Ghana apem so akonanim basabasa ye bia nsi na ensi china o ka kire eye UN assembly no ana o ka kire wo mtia ho asem de boka ten so e di aba owura Samuel Jinapo wonu so yo soafo no na hwe ensase no ogbade ne mapa ewo emu ne eso enso eso na eye owura yi kire mu se uboduram awa tifidu a ya ponwura abana baso ya bonwura la bonwura ya bonwura yes na ya monzwe wura omo de ni nye de wura na yen nim na bad we de ni wura ya bonwura yeah what dagbon wura okay yate eti every afo enu simu nsam no the chronicle the boka tanmu ensem a ode baaye ene ye de enso amawi na quotation no ewo eye Psalm 118 verse 24 bomode na kenkan na ensem ni mu ode the new crusading guide the obokrata no na mede to aso 5 CDs kope bi na kenkan nkra na mawi ss abafi mam van be phone so amiamia monkenka graphic na ye adwuma kura wo na asoro ase page 10 eda ho se o man no oh ye economy no sane ne o makeka kone de ye koyie die musikasam no kakra bejeje akonanim TDC fo so ye se o mo ba be hye adansie mako 832 bi ase 832 housing units ya onimonyamfo kwadwo ponkromanfo ni fia ho housing minister ne nche hanu aso Dr. Alhaji Mahamudu Bamia na o kese wo sere kwa na nasem o kan nyina da no ene se digital no oh so sanyo mama se ya ka se nche transport industry wo memu lo digital no bewurawura masa sanyo mani ta dwen dia na no kana taxi drivers for case no ti apiem wa 310 asem no eda hotafa na yagbon wura asem nso apie ha abuginapo mfoni fia ho amfi wa mbra na ado so adu show boy ana aka kire wiase nyina mpanifuo world leaders se hwe mi free SHS bi na maya wo Ghana no oh asesa amanfo stebia enkwadanke daachi kwa omobabu oman na nso sika ni fie enti kwa maba asesa nyina asesa free SHS ni nti Ghana wo nyina gu school ebi wie na ebi ko na nado dan kwa kufu ado de osi enipa 5.7 million ena wanam free SHS so asesa wo mo hyebre ene wo mabrabo ewo Ghana ha ti kratai ede emunsam aba owura bi nso da waka football mu asem tere se empanifo ntabri sika enhye football nim na wo mo pitches no enye kama te se de FIFA fo pe no no mo mfanye na football be jana na so we eye the new crusading guide anape the Daily Dispatch the boka tanimu amanebo ana mede to aso what the eye Franka Tuni de ma NDC amanyoku no owura John Dramani Mahama mfoni di aba ana wo kire mu se NDC fo no kokobo nsam na de nam omo esi eye electoral commission so no ma bono eye kokose afimpinu ne ade onu na abato no omo nya krado so bedi court atwantwie bia etu ono so nhwe se yedi ye betu ye na abato nsunsanso no afani obi abegi atum
de wadi nto be dia tum de wadi nkunum so be dia tum senya sa no aye no tintinti no na adwen se ono a de opa bia obeye de a ane ya wo mo no mo nkokot na mom de ombeye ne de ewo mutirim omkosakose eso mutirim adisi for de kokobon sem inam katafe to sudu mienu ana nsem nkyiremu enso eguo na oba na ase ono mo a ochem se katafe to so eye mienu no ane wo bisa o se ukọ ballot paper ne so a se de ahyehyehye wo mo mutu franka ne wo so no ebetime nya nsunsuanso bi e wa abato no so ana eno ho nsem enyina watintim de aba se ebenya nsunsuanso se nya nsunsuanso wa kirekirim the Daily Dispatch amanebo the Daily Searchlight ana me baso na no on si one cd po mo paper ne bo officer o 3 ba ko digital no so ana ye 1 o ko digital no so say o so say this year people no turn no digital o to bi o digital no so nye tu ko mo page ho yes now ko download the free ho ko download the free soft copy free one CD no but hard copy no and there 3 CDs and cry for a BG5 so was in service to God and country. Okay nti ono MPP no wajaya na so da so ogongo ho so nti independent go nya koyi anko we nya anko but my friend back to party no mo ne na kasa de so we na de nkomodi die be koso but okay de wo mo akire ni die mi cheda nimu okay but ono so abebra ma party no see ya ne court nyina o okay atuguba mu case so ko mu 10 days to say ono ni Hobson ene ko da mu no Hobson why ene Hobson adoye ba mu happy before mu ya careful bi adiboni o before ni bi adiboni o obi adimawu but enye fine o ya omo ya no nya fine entina ya o shisho mu mo head di omo di aye ayi buachi aja ako oh is a man wono so yakana no atum kura o se buachi aja ako de omo di ni boni wie no msa kan se wo kan wano tum so tin baby ojo no ho ti kofo ya mo head di omo ya alan so alan do ayo alan do omo so no na ye you dey trim na se frustrating no na man ba sa o mo he eho obi anu okasa de ma party abrante mo say papa yi adomako dabi ayi de no okasa ma party director of communication asamoa bibi ayi asamoa whole party communications ayi o he de ono so eri no a whole former general secretary ohini nto a whole former minister so ohini nto okura ojina he ono di ala o kala ho abra ho sem o serious o wan baby am no nya ju se ayi kwabena je Japan ono susu de de ye ni so na so tipati obi ane se ni ositi adwen sa obi ane se ni ositi uzo obi how you vindictive obi how no ye na de emfa no but kwabena Japan se posa mo posa no 2020 na do campaign be bia no di na enso na na do wi ni ye papa idi board member kra wa amano be pem ne yo be pem ne ya me no ka say na na do amana appointment so ni dia ya wo fa yi a ye ta ni di nkomo ha yi abronye abronye is o board o enyo ono abronye hwa mamprusi ka oh ohini nto anam fa say obiri bu ahe oh me wafa obiri bu ahe oni say mamprusi kan ko say you know sinti yo mentini kana no sabre yi bepim sabre ono so appointment kwa yamani bi o also the communications they obo yamani bi yamani bi o yayi na si adan ya obeka no kore say mo de $40 million ene kokko organize ayi saa mo conference bi o mo koye no Cape Coast no wa beka no kore say nkrofo bi disika efiri horo mo ho no bepem ne na yesa mo ya mo nka mo da bi o na party na wanu ya peli a ni ayi wasi nchen ye bo wanu so oh da bi na sasa de de no pon no kre o mo be o ni na yo yesa masa etiro mu lusu no aduma kumba fi ori so no so ya le o
no put na say ya for okasa no okasa anyo no na also yi MPP for anyi ni to twene mi hu na yi muntu aso abusie daily guy search light wa to torch ya na pay asampu ya nya shase ni say wa to torch wa to na ya say NDC for so to eto ada ho ya yi wo moto nsem bia nkeka ye manhia south abato ampeso so say mass voter transfer bi ni ade say court nsensem nti amomoto ada ho no mo a krate ede aba alankwadwo kire maten no nso ebo electoral commission kokko say voters register no abato ehoma no say mfunsuo wo mu a onhwe no onye na yempa yi bia si one time sem bia 33 time bia ntia no ho asem so owura yi wahye na yi African print kama Ralan cash no oda ha say GJF onso yes o ma release nominee for 28th media awards the daily searchlights anape daybreak or say freedom in truth tino kwasam no na wode bai na nsani bi wa de ka abrobro so tebrani wo yansa anse bi nka ho na ugboro mu MPP amanyoko ni mu a orura kofi ofosu nkansa nap ona eyesi wo ho ana wode to MPP mpanyufo ne aban ne mu mpanyufo nyina nim se wasra won mu enkro nafofo na mo so ahu ana se obi ana wo ne no eto nsa didie na mom ekoba se tumi beto ye ana se didie beto e mo pepre na wonni nyina na pepre ho no na na wu na wanya no hwase saa onyanko no saa so ne betena se obetimi akone nkyɛn na watimi akonya ne kasade ne masaka mu abom biem na mo nyina ma ye adwuma de abo amanyokuo no na mo ye wadwen se o we wane mbe pre tumi ni nti no manya no ne mfi no ai onyame ya bi obetumi ade so o kya se no de mu di bamu a ane breaking the 8 no ebeye ka to osra mo pa ka de no no o kyerɛ ne se bia sisi ye wa hai menamfofo ne mo so menamfofo ne me akwantu bi amai bibi amai ne yati hai a enche afia bekoyi na afia kuduru ayi UK ho se US ho afi o friend hweni afia abo afro ni mu nyina na wo mu efutro no cha tena no ma brute abere hweni mpa choma busy enti saafo no na wotu omfo se omo ana mo wo opposition no mo ye mo namfofo na mo no mo na ekọ na eba a munya tumi ene saafo no mu awo mo no nkonko bu awo ene de be ya duri afi no de futi se ya o frɛ no amenkasa yi ajego bebre na odi an kan namfofo opposition na omo ya bi mo ya akọ ama bi mu nyina odi an kan namfofo eno omo a owuro ne ho twa ho kwan ene anano ye pina ni mu pahwe obi gbo mi mu mo mane nkone ko ya mane nkone ko onu suso ne hoje ngoma no yesu ya ho ne hoje onu odi ne ho soje yesu ya ho na asem na abandia ne yesu ya hunu etine de no ye nkoma no but ababa ye case study se owuro wo ho ama obi anu no hwe ni ye owuro ho ama manyoni anu hwe ni ye owuro ho ama obi awi awu ba fro wo wie no wa dia so be pata dia so we do ba no ata ye kisu won de de jabe ko vie kisu tonto edu atu amofo mo namfofo ana mo no mo opposition no mo nkope o mo nhwe ya saw no waka no adin nya tumi ni wie no ano no wasoma wo na wura fichira why no awie no no ma wie no ma ne de Canada oh ya Canada jinsu maka ekofo nso ya che o mso ene so maka ya ka ene mo nko manimu na we mu de on de ahen se we mu so kan so maka ni nyina de ya keka yeke ayi supu ya kan nyina daily statement and I do say free and fair maka eno so ya ena ma mi so se de ayi so no matese so next month okopre
It's a Commonwealth Secretary. Secretary, yeah. Still a Okopri now. Oh, Beko. Oh, okay. Just we need and son of resign. Yeah, sure. Oh, okay. Shelley, Mama Shelley. Okope Commonwealth. So talking about Commonwealth, you know, Madam Fo Upe, and so we need Commonwealth Youth Chairman. Nti Upe. If we are seeing na mebunu Commonwealth, no, or no a chairperson, or a gun and near Bemu wow. Okay. Near Tiny Din Komokra ha. Upe Joshua, former NUX General Secretary, and then Joe and a year chairperson at the Commonwealth Youth. And he okuna nimpanti maami ko kan ho anje se Ghana for afa post ni nyina yaya de pa mo ti anim. Okay, say daily graphic so makeka ni nyina ya keka. Ni nyina 32 journalists ni see e be bo ma ba so Mamu. See 32 journalists media houses nominated for awards. I know waha. And another one is the bambo aye den. Ehia eye over ho no mo san hye ne yie. Se na won be ko etia ewiase nyina o hawo a ye nam mu ya tenana. Wa ya de. Etina da won kra tambo so no mu di besi. Nyesa. Yes. Yo. Na mame na mase na me ntoa so e wa ha. Obi de message di aba mame nka ma na mo nsori nko. With regards to the near canon, and also so say even if you kill yourself, for some people, they will still tell you that you didn't die well. I know crew. So who could hold your movie? No, still I'll bet me as I catch say, who will cry, who you cry, where ye, into the moyano, Mungra Mohona Moye. Say, a dear bebois, I mean, you put me a con and munquadia. Will be a year and home ding. On yenia, oh, yeah. A radin can I'm in chair a Nexon preparatory school. Okay. I wa achem a order Nexon. School papa. O say there be proprietor. I am a church member. On a year, Mammy Cecilia. Church member. Aye. Okay. Yes, you can ye on a ye. On a ye. So why you know? Oh, you be I really kuno. Aye. So don't know you're Nixon. Okay. Nixon preparatory school. Okay. And Bra Peter. And then a year. Baby Cecilia. And I pay Michiamo pa. Michiamo. Almost so pa. Almost dancing. So dear, my man so. And I want love drugstore so abo. One love drugstore. Now, what drugstore does, sir? A shano dia she MCE area mu. Sir. Aye, it's a we chirepa. Santem ho no. Drugstore bia ni. Onon kwan wo. Aye. Oh, I see. Amenes, and then you kun love. Also you am church members. Oh, okay. Omo da se. Nti ye chia die ma men ko chia eye Mrs. Apo. We work with drop we yere. Okay. Oh, ma many ye nipa say. We nipa. E ka so bi ye nipa say what ya say. We nipa odo nipa. Na nanim nso te. Nti Mrs. Kwadwa Apo we yere. Eh, dia na make kan. Eh, Mrs. Kwadwa Apo we yere. MPP to me ni ya juma. MPP to me to be juma. Ghana flag is same. Oh, Ghana. Ghana beje. Na Kwame Nkrumah class say ya anwo no ayi o. Ye be kan wase mo che. Ya anwo no 21st so. Hey, mo so there. No more won that be. Me say ye be san history na mamu hey, mo. Mo dem. Mo dem mo ye ba. Hey, enti mami tia. Me say sapo me ma me preko pero. E na eye Docas. Docas yo mo last born. Di an kan mo last born no. Ano pay me chia o mo nyina o ma ya de na o mo papa owura Kwadwa Apo no so. E ma na chia o mo ye nipa nyame nhira wo mo maame MC a wo na ho megie mu. Enso so ma Vic ano pay me mo achi woni me papa owura Bedu Pepra. Me ma won so achi na nkofo no ma party na fono mu ankasa. Akọ mumu. Wo mo aye ma na de o.
O ka say. Yeah. It's mommy fancy. Na ye nyina ye na na ye homra. Ye ba na afi ye mfa ko ne aka nto aso. Na ya woda. Ye mu mu. What about them? Adansifo a edwin baby a obenya adansie ho neoma ne bo wo fom say blocks, cement, iron rods, roofing sheet, F-in cancer roofing systems abama ho. Omotonton durable colored roofing sheet, alu zinc, rubber and plastic roofing sheet, galvanized roofing sheet, smooth aluminium roofing sheet, rough aluminium roofing sheet, color bia na size bia opebia no obenya bia ma ho. Na seba no roofing accessories nso a say ridge caps, valley gutters, rain gutters, side stream and a silicone. F-in cancer roofing systems our long span roofing sheet say IBR, self lock, almost size ahodo nyina and a standing seam. So we long span roofing sheet order at 4 days. Now the good dinosaur acting in free home. Estimate to be obey amount so a free. Omo carpenter for a what experience ye didn't near good dinosaur pa. Chese Achimansa enclave hadie a dinosaur body a day back up and obiaka. F-in cancer roofing systems. Omo hollow block and a quarry blocks are add ding and also size ahodo nyina. Cement brand be up bia utu aton ana otodia ye adwuma sebano iron rod nso a or size ahodo ni nyina afa plastic TNG size bia any color bia corner molding H clip and a U clip wo achem da baby a okobia odikoja okwa na so betra achem da obetua bibi kakra bi F-in cancer roofing systems a supply anua quarry stones quarry dust. So Tony Woman so 10,000 Ghana cedis. Omo wa chedia shronko. Your special packages and man sorry schools any contractors. Building materials ohiano. So sika ne nso a. Ubetime atua na nkakrankra sene wotu susu no. Na se so a no abeje ne no. F-in cancer aye adwuman over 30 years. Enti ehu bia nim. Omo panua abo any cement no. Omo nko F-in cancer roofing systems branch a ewo Ntiamo Hotel Junction. Aboabo kwan so. Omo so a epese F-in cancer roofing systems ebo omo dan so mom. Na say uhian chance ya debo dan so ene adanse ho nyoma nyina no enfa mo ni chem achem dan adwakese no na chi ho no a one Kia station no ene bonhwe ne mu ana frɛ 0245 979311 and 0201 515367 F-in cancer roofing systems still anointing. Hey, Efia, you watch papa. Bra, nansen yade a me yade ye. Enya odunfo bi na kire me kumi herbal tea. Anka sabre adibone. Ado we na aka ho asem ya na. Ebia. Kumi herbal tea de eboa ema enkwamo woni paduam gyan na so yie. Na sanya hoden ekutie nyarwa hodo a woni paduam. Eye tea bag anopa bia oyi ba ko de tun so hye mu a minute be se du ekosi dunum entem no na wanom. Enwure nso saa bra wode de wi a wo koda. Enipa do pi ananom kumi herbal tea ni bi a wodi ho adanse. Oha hodo bi e woni paduam no. Kumi herbal tea ebe afi ho ama. Hyano nso se oba pemfo obi o makoda nufuo ana akoda woni mfrinhia edu de adre wontimi enum bi. Ubenya kumi herbal tea ebia to ewe bia woton no ahodo. Kumi herbal tea Yesumo herbal center ensa no adwuma. Dr. Paul Kumi Minta dedaso ya no. Obetimi afre no ewo 0248 716402 0248 716402 ana 0503 785656 0503 785656. Kumi herbal tea ana eye immune system support. FDA age adwadi nkratoi atum. Wow, Royal! What a state-of-the-art kitchen cabinet. I promise so. Kitchen cabinets near Fedodo. Mashedapa. As a boss, I have eyes for quality, durability, and affordability. Metre say, adia eye papa, a beche, nani boso e dafom. A free will fear the bower office was stuffing chairs, wardrobe, beds, office tables, and chairs. Nina ye classic. Ukrafia abrochana. Abroche hifa. Me furniture works nina ye Royal Furniture. Akimoda opposite Ohima Junction. Hotels, corporate bodies, and crank nina. So pay quick delivery with ultra modern state of the art furniture finishing dia. And ye Royal Furniture. From 0244 588 448 and 0248 100 248. Royal Furniture tea. Ma peneso. Mama mo
he best man capsules and yasem pajamuno enua hini no enutan no ehabama no yasai de bia ka ho amemu ayedene papa onum ani chirebeyin na be ma na ekro no best man capsules me secret ni say best man capsules and a man no num asese yensi me from wo be na bia ma ne nsanka bi so sisi na ya oya eye the new best man capsules ura be bia to no bia na ye be ma bisasa ope the new best man capsules is Child Herbal Center Amwo Suhum Hamza Street and Akofa Best Man capsules ayasa shemu kinafu fure kura diaba say the confidence kura peja na manwe obia to bi nkomani kunu ewo fie be ma na niji a wato nyom no na oba no su fili Pedro Bito Akimoda LB Amwafo Ochiniba Kennedy Drugstore always Chumesi Drugstore Kufisco EK Asimai Otawzungu Junction Masari Drugstore Nkwantanum Kuforidia Beno Pharmacy and Delight Pharmacy Kede Martin Kumi Accra Repash Nana Buache and his walkover. Padua for 020-8288-099. MMA when you miss Yeni na nebo Kengenga. One day, no matter you are. One day, Sanya Utibia, Vinia Brantie, so far one to you. One day, Ghana adisiye obuoba ofore amanfo emamo ache edeba ahenkan 93.3 FM me pa choye da asese wa twen yen ama yakogye aboafo nkrato aba yebeto adwumadi no so ede amawo afa yebebo awuram ne nsema hodo ede atopono so ne ahyase ede ni nyina mu nkomo maache eno ni dwumadi ni din ofre me obuoba ofori amanfo station din di ahenkan dwumadi ni din di maache wadwen kire ode ba na 0533898915 0533898915 ode ba ye bekin kan kama dia ma ye streaming live on Facebook and YouTube okoho no mo ya henkan 93.3 FM me pa chow eya no agya wo comment no wo ho ye be hwani akenkan ni nyina kama ebre a ese emu fa se otirim zo se dwumadi ani kwa wie ne ye be ma wo kwan na wo so afre ede wadwen kire dia baba betoa so nyansa ene nimdie ni oba akofo tirim ti yabetena ha yi yantumi nkasa ewiase nyansa nyina yetirim ne wo yen yakan ye de wonsoso no do de abeto so chiro number yi to ho emfra sisi a chiro to ho ebia nani de di kan a ye number si a yedi dwuma ofie ha unya te se ye se frɛ chira wadwene a number si yedi dwuma ofie ha no ye wo mienu ye wo Vodafone ene ye wo MTN na ne tie ne se ansa na obetimi afre we no gise ye di dwuma sei obu onu ma ya na otai frɛ obu a se me frɛ musa mi nyamo we no ye dia ye de pick course edi adwenkyere edidi nkomo ne akaka ho we nya ye personal phone a se ye wie dwumadie no na se wo frɛ se wo pese wo ye report bi e bia pese one ye kan se bia sa number no wo fra emma wo be frɛ wa ha sa omo aye no ayi bi dia fra console nti gisi obi edi dwuma wo edem ha ansa na obi hunu se obi frɛ nti sa wo be fra nya de obi abefa na mom nea wo asem bia pese wo ka o pese wo twen adwen si bibi so a o frɛ 0533898915 off air o frɛ sa number no a ye beje wo so na fe yetumi anywhere di enkomo 0533898915 eno no ene di nkomo off air na mo pese ye di nkomo on air dia 0201944485 0201944485 and 0554820910 we no ye didi nkomo ewo on air off air de no maka e de akire wo no me da se bebre se wate ase e ba to Akim State University College se men kan kire se enkomo ba ye ba bedie no o ma fa ho ka bi o wo ma ya de ye mpene wo mo e we Akim State se oba no a wawie suku a wo pese wo de no to aso no se wa anya suapon papa amfa ama no anhwe yi a wo bedi wo dokono kwada ache so eni nti ne kan for Akim State University College ne dia ma wo se won abioma pnuma to ho no mo admission ekoso 2024-2025
academic year no admission na ekoso first degree programs no betumi aba besua bi na aboa wo entry requirement no ukra SSC wasi ukra ABC ya obetumi aba besua bi anase final year SHS students ya mo wo atwenye mu musu betumi abefa na matwen HND ni diploma holders nso betumi aba na 2-year top up programs no aba be bi ye science or professional courses bi te say ICA Ghana ACCA CIB CIMA we no nyina wo ha obetumi abaye ebia na we school ache wumfie no kwa animu obetumi apply as mature student na onso so aba besua ade ni bia no de wo ba ukra de wunhia SSC anase wasi obekro entrance exams na wetumi ahwe na wabesua ade ma menkwa homa no so nkwati nkomo we mfiri ho enra ye bowo amane se PNC Frank Akurafo ora Bernard Mona yade a watwe EC no ede ne court yetete ho a yedi ho abubo egusu di ho nkomo no ano awia nwumre mu hono mo enra ene esate se PPP Frank Akurafo Kofi Asamoah Sian owura adwen ne ba ono na A2 Frank Adiama PPP ose prepapa preko wono nso so okọ ye kọwo ye wo ye abanche anane brode ye yini firi mu nanso o mo kire se menteme ho asinti ne court wo ho enti ono nso de electoral commission no ekọ court ye kwa homa no so na ye ne dwemtrani edema PPP ono no wa asantemantem dwemtrani edema PPP ye ne ko twen komo owura Simon Kwansa ewa homa no so yera wote ye nka anka na fam su ni Maakye ya eja mira umpumbo ko de ye ho adom ye ho ye pa na mo so mo ho te se wo achi patemo nyame party ni mo no ye fa me boa e ma Ghana entumpon na enfa entuma panfra hwede ma mi ye na ye se nshira ne adoma na nam party so ye be bro ma no ana ma mi pese obotu bu no na ye so ye wo slogan bi a ye kan ye bi ye kan wa sem se Ghana man ye nhwe ma on say ndi entrance ye ni enka se o anyashi no na je se wo se ade na ko o de nyahwe na mempena ba etete meche se wata se enti entrance ni ni ese anyashi ai ni bebe ho so no no matete Ghana ya pansan wa hwe de Ghana ya ye a yo akufu ado ne ba wumia o mabu no nfi anwatwin ni o de o man esikasem ene o man ya mabu akwakodu na ye hia se ye nyansesa na nsesa na eba no wo mo no mu bi no mo mpe eno no man si akwan a mo peka kana sichi ne nam kwan so basa se be ya o mbesi nipa ni bi kwan na sa akwan no so usi a ensi se do nyame hira no na wo hira no ade na eja si mo boye nkomai mo si mo hawo pa ne sen na afia ko wie court yi asem nyina de boko asem nyina ne se electoral commission wo bi kwan ato for nominations ya ba pick forms edia akọ being ka say Ashanti region you have 43 districts ya ko all the constituencies in districts no ne members akasa amo ma fill forms no amayen mia na medi animu eye segment nyina 43 districts across the region eastern region regional chairman emos in cancer almost so you said you may akọ all the districts ya feeling nyina ata mo buy na mo ka tell yen say before say be pick nomination no mo tell yen kwan no say oh da ben na mo de beba e bre ben na mo de beba ti ya se ni you enti ya pick Friday and pick 3 p.m. ni nyina no asaba ye ke ni nyina gu krata so a records ne dey e wo ho ya kwaye nomination ya fill forms ni nyina awie ye dey aba that time no you ra them one 3:30 you ra on my science security forms who ra electoral commission one who say any public office there no you will security no one book a short time of entry any purpose of going to the office any time of return you book here you show your room have you do on na you so na you require commissioner about you know young phantom grata to say yeah they late arrival and you know or my closing nomination and one I who then go for you I didn't believe abomuti
Mera building ni na mabuki 330 momo pon 5 na aduru mi so nipa wo be ba wo se wo bi na mi aduru mi so na bi wa ka tem se ye fanto grata so se macrosi nomination aseme na ngobo ibe so mo ne ken and no kikire ho na no mo je first one no omo je no mo de ko ya de tia omo se o omo some anomalies obunika anomalies ana je se ni ma ni bi ho no ma touch makakra inti ni sana tie dia yemra meji emra no so ma ho kwan inti yemra meji na yen go correct sa baby as touch na no na yen san famra eye ni kwesi ada no okay watch the pages na kimi watch the pages na yen konkoi correct no nemo wan kire yen se ebi akwaku ni din di kwaku boatin what spelling the kwaku yaw enti no koko paper na yen kwaku boatin wanka no de ma yen yesu ekwa yen ko say no okay ma mi si ha no si na tie enti yesu are ni ayo okay nim si ebi ti aye no ya ye dia bro kwesi ada no after ebi kwesi ada ye twen ma mi si o by brother there o me balloting enti no mo be frɛ no mo de letters aye de amai after the city ate ya frɛ bi no ya frɛ bi no ya frɛ bi no ya frɛ bi no na we ya dia ye de kwese kuku am koye e de na ma mi ene electoral commission omo ye africa kaka de be tia ne se omo ye balloting ye ko bi sa ye letter ne ba ya wa disqualify wo ma me kire mu a na wa ra impo we near me in court and say our human rights has been truncated. Just a woman is here because who human rights is here and who believe in fairness. I was fair my opportunity. Now you bet you I did we want you to say. Yes, we don't make a guy and I'm here to say. Not go ahead, they are corrected. And rather so my own point side. So we'll say it's near day. I bet it's an animal. Why am I crying? Now I'm going press conference. You know how I can say, Yakofa district B, in the part of Yakofa another district. You know, what is qualifying. Now, Ura, that's the way, ain't funny. I can. Who catch and say, what mistakes you are dealing with? One train mistakes, Chrono. Yakofa had the SU in the bit near a Yaba. Would you have anything I was saying? My side mistake my disqualify. Then in the first one, I don't want to disqualify first one. Okay. Meanwhile, no, one crack as in say. So we see in the press conference now, now. So we MPP and this is free more. Parties in independent candidates are almost after about 13, you know. Almost Ubia, Bakumi, Nubia, Bia, or Fumia now, Ubia, quite on correctly. Now they don't get the buy OJ. Now OJ, and one can be answered when I did the buy OJ, I would say. Well, say, be a no more, almost tie conning to no minimum, a mamrani, a money, a woman. You free 2012. Past year registered 2012. Yako election 2012. Yako 2016. Yako 2020. And the Ura, and they are also winning. Yes, okay. We've been there over 3 times. All right. Inti wadaromo sisiano then I'm a court to near mamu. I am simple. The electoral commission letter or the by any Jumadia or Yen or money to normal reinstate here so that we will be on the ballot paper. I am very simple. Now you stop from printing the ballot papers and then position political parties to contest for the election unless the PPP is on. And one ES record because the Mranu Musaneke said, allow them to bring it. If you are one man, and Sisaya Corona will come. Yes, your name is Sisaya Corona. Now there will be names Sisaya. Court no Mudia Hina Modemasa Mukui. Jericho High Court. Oh, Accra, okay. Am I right? Okay. And more GDS on between me and Intel because electoral commission also on a timetable are rolling it out from one to the other. We go to a war year. And more so more. I don't think you do court no. Now the attorney said 2016. Obudi we the Asama Papai came and then the electoral commission the Papai in track and you know one financing
Am I heading issue back at 2016? I'm not going to 1 month. They say it was September. We have more time, and they are from Sona Hawaii. You are from Sona, you have to reschedule and do the right thing. And they are in Gazashi. So I can't now put a mayor to Abanaka, it can be done. Okay, enti sisi ano court de nim se wo kwa ayemienu ebetimi akwati ebetimi enso so akode amawo se ekoba se ebekwa atia mu amobeti ase asundwie mu on say o man na yesimu a constitution and emra and a dictator yes so you are abiding citizen and when say court no ko cancel for any idea you need the next action because if we high court there's appeal court there's supreme court and you need a man society. It's in pioneer, but you say I just spoil or moon so my numberano or moon near number years of boy. Another anything. Okay, all right. Now, Ekoba say be a court na dia too much. Say a quack balloting bibia for party. I can't summon son tears here. In Tabia, moya de mo can homona number we are mobetias, yes, sir. Sam Rano, Teresa Yang is idea, any problem. 2016 say na mo ye no mo san ye balloting bibia foforo. Yes, balloting foforo. It is a man say after we know yet be balloting. If that's the law, that's what we are by. It is a man say any balloting. So party no be say on the which basis now we make us say so on pray. So on pray we mean to them on kasa on pray. Here the man do my. Okay, but obi message odi abasisi ya o say ye misaw and say munim pa wo makomam yes say wo say nyina we understand the fact say ye practicing multi-party democracy but more PPP phone ni mo makomam pa say mu nwini but more frustrated system na sa akeke sa message anu yie ne say akoma de na wo ka ho asani no ka say munim wo makomam pa say nya dia presidency mu be wini because on your sure crass more filing for parliamentary. The woman says, you are said by a bono. So, yes, it will be to be dream. Will be. And I come on, some Yamin will him. If you can say, will need Nima Kumua, now or your trophy. But what I say, I mean, Yamisu is seeing it. It is a Kotoba. Now, Mammy, Aquania say, maybe Mammy, the any moon, I may pray, say, be or minor, a Benyana. Now, catch any Makumua. Makumu, sending his Makumu, as a member. Sir, and Penny Swabu best says, if you grab a bear fitting on a panua. Ubetinaka says, Jabba Fitiano Pan, and so a Becada Crow, Amadi, yes, in part there, and never to be sir. It is the only GDN that can be walking. Now, what GDN means say you did near Jack and a free MPP in 7 days. A simple. Near one of the only Nana said, Ghana, the way to Abano, a 50% plus one. And every single vote counts. Me kwa be pass every election no enye nipa and a chere enyame and a sese because we be able to say me and I be kia no pa me kwa toba e de ama NPP and am dey command NDC e dia na de na na ya de me create them if you try to see you ni nyina no ade be chere na ayekwa e du betimi atena ba se oh ye nipa tazo ye gina kwa toba ba e de ama party we na party we ade be chere no na sa nipa tazo no yes, you can moment to Yanko to a berry. Engineer won't mean to know them in country of saying, Unim Makumamu, a Yamini, a Yamisi singing. Then Yamini in a dine says, yes, so Yakonia say, Yanko Trabana, nothing yet, Yakonia Copano Pipanoswa. Yamia will see him, Obetia may answer the okay. The PPP 2024 movie. Sure, Banker. Now, I'm in Boato, Kufia somewhere young, our action. This year, Kong. I had PPP policies, no, a good Nakwemu, BBM, so on Ramidi anymore. Unjin is obey me. One Katana, okay, Unjindi. Oh, obey to me. More, Namisra, no Isra, one also. Dibia, when you were more Casamudisimuno. Side Gideon, the air, she and Yabro, so you will say, he need the Franca Tunia. Obey you, Madame, and I, Abroso, and not today, any other, when I just see more and command your belly, KJB, young canina. Na young train high court to Nebeka, Nafi, Yan Samra Metwa, so now, what they call that bang or mamma rate of sermons, and what they quackoma a year of friend is saying, defendant, you know.
Enra, ya several almost so. Yami Adama, there will be a court hearing on Monday. Okay. I'll confirm you receipt of it. Bibia de Danakwem. Okay. Yami Adama Monday, Mobeti Enka. Yeah, and you're not Yanusu, pay, draw die besamba. 2 o'clock. No, court proceedings in the near air coffer. I just see mommy announcing your things here. I ever saw about champion. Yes, that's Yamin Shamapa. I mean, sure, I was so we see Simon Kwanzaa, a Shanti Regional Chairman, the Ma Progressive People's Party, PPP, also was sorry. Nti, also want to say, my young chap for farm for Nechi, Emerson and Num, almost was sorry. I won't call Accra High Court by Monday, and you be who be a Susan de Brody Hono, a befa panium po, a tofomoa, a Ahenkan FM, Eddie Human body bebre woo. Akim State na Yegusu ani edu ho komodi a kire wan komu ibeti to mu o semi kan kire o se bra na be gentete ne be panyimpa so na nso tumi ba be ye oman adwuma no ebi ne nkonanim na sesan wan kase abusua and it is all person obusua degree programs na business programs ne dos your BSc accounting, BSc marketing, BSc banking and finance, your BSc human resource management, engineering programs and so your BSc electrical and electronics engineering, BSc Computer Science, motto no say discipline, excellence, and development. Akim State University College, the greatest name in university education. Our friend was 0558 633957, 0558 633957, 0201 0207 163787, 0207 163787. Ube huni yachi kwa wachim asene yani emusiye no achim asene abuabo kwen so yani emusiye ne die ne muhwe visiting your website no www.asuc.edu.gh na just say ona wo kro no so wo esuku ye say de okọ KNUST san say wo wi abodin krata no wo mo na ede ebebrew Jubilee Hospital apumuden ho nkomo ena wo mgusu oni die yi ipacho wo mo ayare sa wo de manipa ne doso pa services ne doso ubu nkonta no abese edunan outpatient enu yegina ho na age inpatient age wato ho ne ahwe lab no test bia wo pese ye ma wo ko ha ye behwe na atumi aye de ama no pe ma memfa nchia nkoma doctor minta ene abusuya aka wo ho no nyina PA Patrick nom me chiachia mu nyina afei Florence is it Drowa or say Dora? I think it's Dora Dora mo ye adwuma mo ye nurse se wo Jubilee Hospital anopa me mo achi mo bo adwuma mo yire mo ho enti wo call Jubilee Hospital mo ho abotire o mehwe ama ho atimi ato kama me pa cha obibire wani ose ene etete wo age wani je free nsem afo ani kire mo Jubilee o mo mpe wo hwe insurance oje aban de ne ankrankran de odan boabo amantran sam so no so na obehunu yen yerane ambulance service nti anadwo de suom na yare bi to hye wo so a eya no afren 0244 575799 0244575799 and 0241784645 o friend numbers here beje oso ne atimi abeboa wo mibisa se wo TV wo ewo wo dem na fridge nso air conditioner se ne bo na abafo pa o na nhyehyɛ no kra no a ODI Electronics edi aba no eboa mu bia nsa timi ka bi nti say TV, air conditioner, say your fridge, and deep freezer, washing machine, and say rice cooker, blender, microwave, kettle, iron not the OPB bound, Sabeka ceiling fan so ho, and also Sabeka binani and say, Ebiano aba, what be TV no, your bonny mawa, peking crazy came crow, and your bonny, no how, chrono, unia song, utie bono and what ya found honwa, so what ya found one near the Adiana o peno. Edi amount ko ye nka se tua wi ansa no abeje ye ho no utua fa nia wo so opene de man na de ko na ya mawo nafu aduokron 90 days bosome miensa na wotwe bia wo ba betua kakra wo de ane se obedi nokre udi nokre de ma wo ho a ebeboa ma wani mra ho so wo TV wo air conditioner wo fridge wo bibia utua ne kakra achemodan MTTD ene nkwantanum eyewo eye nkwantanum MTTD ho no a and I'll be who ya no frame was 0539 500514 0539 500514 Fre Benesisi ya no onyo so na enkoma aka wo mu no no enhwe ni ye firi wono mu ane de ani kirem e wo University of Education Winneba
College for Distance and E-Learning, CODEL. Woman almost on Sadia Freeway. Admission 2024-2025. Cost den into when this wadi so person be chire ni nanso adwuma wukura mu sisi a na ugyaye a school no kura wuntumi nkọ we no na wo ya na waboabo sika no na wo de hwe ho anu nti na University of Education wini bafo wo mo de nhyehyɛ ne de aba se emfa ho se wo ye adwuma still na no betimi akọ school no uwie a na waba be chire ni ene ye no distance education no na nhyehyɛ no omaya manaye fofofo pa a free sabre akukusi obubuo bosomene de to so aduonu nkron 29th November na chese wo mo de admission ni nyina ba wieye and nti wutie mi amana mo to online application voucher no ko Ghana Commercial Bank KDB Republic Bank and Asset Prudential Bank ne kwajo de 255 Ghana cedis so we are no visit your website no admission requirements ni programs ni nyina wo ho de wo pe na wakuchusu ana obetimi afraje nchiremu 0208 278-240 0208-278-240 o friend number we are ebeje so na course bi a wo pese okoko read no watimi akoye na aboa wo kama o see enroll now at University of Education Winneba for quality distance education yenko ahoma ne so biemu na yene owura David Kumi Ado, Executive Director at the Maakye for Free and Fair Elections Ghana. Yanene ko twin komodi a ni kodi ni nyina itiawa. Unze NDC for twinkyira ka. Ebinim ahyase kra de omano atum. Eye CSO so ni binim so de omano atum se ebetumi a yem voters register no. E wo se ye auditing. IT system na nkasa so NDC for raise concern. Say yen IT system no enye robust. Inti e wo se no nso ye de emma independent body. Na omo eye auditing de fa ho eno ne yebisa se ehu behia se electoral commission ni betie won na ye jam di ama independent body na watimi aye sa auditing no se de be ya abato aye kwakoto no se de obedi nkonim begia tum sampa ye kono na bibia mu da ho nti medi nkonim yi de eyemea de obedi ntwo nso beka sampa ye kono na bibia mu da ho me nso medi ntwa amagye atum yenya ne sa ana electoral commission no onye na de say na community yen kwa ne ani opani nko otwe ho nkomo ye route yen kan kan FM sinima che umpo mboko de nyame adom yen so ye ho ye pa nti se na utie preamble to the interview na ene na yemfa enhyehye so prekope eye say electoral commission ne be ma kwan na independent body bia boawura wo mo register nim ne wo mo IT system nim said ye NDC for ka ho asemi do be da say me chia o chia motie for nyina on say bi dia ya bi du no nema ekokoso no enye normal because me aye when they ye hu bi da in your body politics since I started in 1992. Now, so we share the last Afrobarometer report, CDD, at the buyer. I just say about 78% of the general public lose trust and confidence in the Electoral Commission. So we share since the commencement of the compilation of the new voters register, and then limited registration exercise at your there were a lot of errors, calculation and tabulation errors. And a lot of questions have been raised about the capacity of the Electoral Commission, the neutrality of the Electoral Commission, the trust the Electoral Commission between me impartial because of the appointment of some political elements I call Electoral Commission. And these are not normal times I home. Now, if you look at the report from the Afrobarometer now, any trust and confidence in the Electoral Commission. And said the Electoral Commission it decided to make the
some political parties, any independent candidates, can want to be a young woman there. Not a yes, phrase against an independent auditor. And I think it will help the Electoral Commission itself. It will help our electoral processes, and it will help safeguard the peace and the sanctity of this country. And for me, with all these things I have said, the Electoral Commission may audit not by an independent body supervised by the Electoral Commission, but in the presence of all stakeholders, best saw the credibility and trust of the Electoral Commission, and this will help the democracy, the growth of your democracy. But what about the fact that even national security consider Electoral Commission document say a security document and was ye JJ mu basa and ye nyina say because of say political parties near stakeholders and by convention na Electoral Commission no hand over voters register no edema womo. So to say yankonkofa a whole independent body na omume bongra Electoral Commission system mu, and again ye giant register edi assure mo nsa no, don't you think say a security near compromising? The same system was managed by a foreign entity yesterday. That same system was managed by a foreign entity. This register we are talking about, I have it. Me was I register nibi. Political parties was I register nibi. Independent candidates they were register nibi. Register na Electoral Commission there. A Ghana for there. Ghana for na the reference a general audit because of the discrepancies, anomalies, omissions, illegal transfers are our registered in which the Electoral Commission itself has come to admit. And a national security document as America, the system was managed by foreigners yesterday. And we went into our elections and we didn't experience what we're experiencing today. What if say ABI Electoral Commission is a NDC for the Omokano, they have locals about it. Therefore, we want to set up a committee like Yura Farijan, Oma other political parties, CSOs, they all came together. Form a committee, the Supreme Court Justice, EDC. What about say we are opting for that option and so on? Obviously, that option is also independent because any Electoral Commission and one political party, all the stakeholders are involved, and now I say the Supreme Court judge and the CEO. So on. So in this case, the Electoral Commission should call the parties and then lay before them, okay, Nyamuka, you say. Yeshum, Sinebea, you back to any register, Ama Bibia, I fine. I investigate me also in Yamokan and Okran. This is a proposal. Then I'm watching. So every time when there is dialogue, there is understanding. But in this case, as we speak today, even the Electoral Commission has not even called IPAC to talk about these things, to find the ways forward. Because when you say, Nyansa, the many people in the war. And the Electoral Commission, the political parties is home contested for elections. The Electoral Commission has no business in this country. So football in you are referee in so far so on. So on. So call these people, lay this before them. Let them also come out with some suggestions and ideas. Let's take the fine one and then let's move forward. Because you need time. You need time. If we don't. What about almost a hold your opinion, say Electoral Commission no call to the call of the NDC. Na ya kwa say e ba be norm bi e koto baby ano a political party will just get upset in system no. I don't believe it. Inti yankonkofa from NPP did, and here we are today. NDC, so they are doing same. What will happen tomorrow if ye koswa sources anime so? One fair allegations there should be evidence.
And I'm say the evidence or what they are, then you can't just shut it down because they be an economy. You see, before baby I'm trying to remember the Taben. You see, kuku jaya, keke so ready. Every day. So far as the electoral commission, I have to say, in Tamale South, one of its officers, a illegal transfer without the knowledge of the persons involved. No, it is compromised already. So in this case, you can't say that. What did I mention? I say? And then we are also aware, say individuals like the Bosman Asare, Peter Atia Hene, are NPP members who were brought into the electoral commission. So if such persons are there, obviously, even if they don't have any evil intentions, everybody of we will say the interests of their political party for which they were brought there will not be far from right. And you don't have to do that. But say if you go on that trajectory, Yera Farijan was believed to be an NDC member. Mame Charlotte saying so same, but Yera Farijan say ye can't openia was supervise a successful elections or main one to mean can you in. And again, Mame Charlotte say she was perceived to be an NDC member, but when Nanado won overwhelmingly, she went ahead to declare him. Why that? No, we are comparing apples with oranges. Now, there have never been any evidence to show that Afarijan is NDC. No evidence whatsoever. There have never been any evidence that have been adduced that Charlotte say NDC. No evidence whatsoever. Bosman Asare, maybe a product of University of Ghana. And now, University of Ghana only said test on anything. University of Ghana. Yes. Together with other even religious bodies, Pensa, near Wonkikaho. Now, Bosman, for me, I know as a fact that Bosman not a TESCOM patron. It appears in a lot of videos, maybe or no, but a lot of videos about he has been an advocate for the NPP and an NPP communicator introduced by a television station and a radio station as such, representing the NPP on a show. And no, it's enough. But I'm saying, the Electoral Commission itself has admitted, wrongdoing has gone on. Menchia South, they had to take a court to turn about over 500. You see, I shoot call 1,000. So even that alone tells us that there is something wrong with the register. Even that alone, that calls for an immediate attention. So that one alone tells that there is something wrong with the provisional register that needs an immediate attention. So for those who are calling for such will not be far from right, considering the evidence that has been laid before us. Yera mame na se na yanko so monitor processes no se na esi ko bibia ni ase ne ye bo prumu a ogie so ne ye kasa fine no ye ogidie se sa so na in the subsequent days no so be dia man no pe ye na tie for that se pa. All right, ebusia ye no owura David Kumi Ado no eye executive director at the Maakye for Free and Fair Elections Ghana. And you call train come some 41 minutes after 9 a.m. marching any media need your frame your bow ba o fori amanfo me pacho ye batwa so ne de nkomo no ne akari nyina ne de atwa so kama e de amount na said ye nkomo no gusu e koso aye de no company bi nsu adawroma o en wo mo afa ho kama nkomo no ugusu a wutie ne saa no electricity bill ya no mo so ade bre yen company ya memu a obesore one day chi wa ha ti me no ngase. Yes, Sumo Herbal Center, Oma be me kakra. Kumi Herbal Tea, Omo di aba abonten, Omo se yenka ho asem nkyere wo eboa. Me pacho, opese wo nkwam we ni pedua ni nya hoden no mo koditi anyare wa hodo aya na beto hye di pedua no so na ebe tete no a. Kumi Herbal Tea no papa.
ebema asraafo no we nipadua no mu anya hoɔden na yadeɛ bi aba ɔmo apagya no kɔsoro apapa ne tantan so atwe ne pie to afa nwuam ama ɔno ankasa n'ani ahaha no apɛ baabi afa ɛyɛ kumi herbal tea ma wonsanka bi anɔpa bi a wode tea bag ne baako bɛto nsuo hyiam simadu ɛkɔpem du no mu ntɛm wobɔ ne gwa you are good to go apemfoɔ ɛmaa ɛma ɔmo manufoɔ ne mmɔfra nyanya mfinhyia du mepakyɛw kumi herbal tea mu ntumi mfa bi Food and Drugs Authority agye atom Nana Chumesi amoafoɔ Chiniba Kennedy ɔmo nyinaa wakyem dan ha saa nso na bra Joe bra yaw bosome ɔmo nso ɔso akyeasefoɔ kɔwɔ fire ne bra Mike hɔ na kadifoɔ nso akɔte atom ɛwɔ kwaku amoa pharmacy mepakyɛw Yesu Mo Herbal Center san sanyarewa ahodoɔ nyinaa yade ɔmo ntimi nsa ɛyɛ gyimi ɛne adwamambɔ mepakyɛw ɛno deɛ ɔmo ntimi nyɛ obi agyimi a ɔyɛ ndɛn a wɔgyimi tie ha Fred Dr. Paul Kumimi Ntao 0248716402 0248716402 0503785656 o friend number here wobejo osunu atimi ahwe aboa pa Frakoma Community Hospital so na atia tomu eti ha oseme nka nkyerɛ wo sɛ apomuden wo pɛ watwa ho ha se atɛ baabi abɛkɔ bia ne yɛde wiawura wo ha ne yɛde awura wo ha yade no nso hwɛ nanim no nso hwɛ anim mepakyɛw for any chile mu Frakoma Community Hospital ɛhɔ ne nyare wani nyinaa last stop sanse ɛhɔ no de ɔmo mfidie mapa mfidie mu atope mfidie mu rampim mu asiedu a ɛboa bɔ wo ho ban ama ho atɔ kama wɔn de bɛhwɛ firi utiri sukosu na ase baabi a yadeɛ ne hyɛ bi a yatwe apie onim sɛ yɛni mfidie a yɛde ɛko nti anyare wanti yadeɛ bi a ne yɛde akɔhyɛ bayie yadeɛ bi a so we de efirifie obi na ɛyɛ wo nyɛ obi na ɛyɛ wo wohia mfidi papa na hwehwɛ nipadua no mu ayi nyarewa ne nyinaa apie ne apɛduro de akama ho atɔ Afrakoma Community Hospital bi di sɛ adwuma no de ama wo ɛnkran na akɔhwɛ dan a yɛkukure si hɔ ne mfidi egum na dɔkotafoɔ ne nɛɛsefoɔ midwifefoɔ adwumayɛfoɔ securityfoɔ nyinaa sɛdeɛ ɔmo do nipa wo nipa ho abotrɛ no a adutwam mepa akyɛw Afrakoma Community Hospital wɔ nkran ama saman uduru Stadium Junction hɔ a bisa taxi drivers ne sɛ mekɔ Afrakoma Community Hospital asa wokɔ New Life kwan no so hɔ no ano ɔmo ama Afrakoma Junction tu ka Afrakoma Junction pɔ ɔmo de wobɛkɔ hɔ na ɔmo si wa hospital ni si hɔ no mo ene wokɔ dan a yakukure si hɔ no mo agbagbagba mfidi egum nya senketo ampatɔ kɔ hɔ ne yɛmpɛ wo nhwɛ ade ba akwa yɛ ho ade papa ene yɛ yaman yɛ captain's handband ɛyɛ ɛtwo no case ni te sen kra yɛ bɛdwo no ɛtwo no wura mpɔn a say case 3 case 4 case 5 case 10 case no krampo kasa agigi mu a o de ne ba hɔ a me se yɛ bɛdwo no 0597 005963 0597005963 Afrakoma Community Hospital behwew ama ho atimi atɔ kama akuafoɔ nso ɛdeɛ ne mede nam yi akuafoɔ mu sɛmpema sɛmpa sanse me nana yɛ akuma wo yɛ kuani ɔdɔ dɔ ma wo atumi sɛ yes ɔba bere wawu so kɔhwɛ fu ano yɛ na nya sɛnketoa nti wo hwɛ sɛ deɛ ɔmo biri wɔ mogya ni yɛ dwuman na no bae ne bɛsoɔ no na ɛmoa bi so ɔmo firi no abeto asi so ɔmo di ne sɛ deɛ ni wura awuo no ɛyɛ awerɛ ho sɛm ɛkɔba ne sɛ na makuae no ayɛ dendenden ɛne nti ne yɛadwen wo ho a HJ Africa ne CSR aka bom akɔ yɛ nhwehwɛmu akɔfa fertilizer ɔyɛ adeɛ yie organic farming aid ya to din sɛ offer ne de aba abusua aboa no sɛ n'ani so ɔhye sɛ deɛ kora yɛbɛdwo no yɛbɛma n'ani aba fam kora yɛwia yɛkuna firi hɔ na wo no bae na timi asodoso ma nsanka bi na emu ama no bae no nkɔ n'anim ti ebia wutie me wodɔ aburufuo ɛmo wode ne cashew mango ana banchifuo cabbage tomato ana wode ne onion watermelon na woyɛ ana wode ne cowpea nkateɛ ɛna wodɔ ana bayere mpacho mefuo na wodɔ ana soya bean ma wo nsanka bi na emu a wate ofa no ɛyɛ nsuo wode 1 liter betimi agu 2 acres so aso yɛ hwɛ enuane ne kuayɔ nsɛm so Environmental Protection Agency wo mu nyina ka bu magye atum sɛ ofa no wodi gu no bae so a wodi awungu ɛyɛ papapa me pacho wo ɔman mu baabi bia yɛ ton kuayɔ ho enneoma ne de wokɔ a won nsa betumi aka bi ɔdan market wokɔ a obenya bi wɔ ha ahotɔ agro nsu benya bi wɔ hɔ abenasefo bɛkɔ Mr. J hɔ na samakɛse akɔ farmers home akyease ɛkɔ Biski agrochemical na new ebrem so akɔ Magina agro nkɔkɔ yɛbɛkɔ Harrowfield yɛ ne Crown filling station ne die mhwɛ abamufo nso ɛkɔ Francis agro yɛbɛfrɛ HJ Africa ɛwɔ 0257315132
0257315132 wo frɛ number yi a yɛbɛgye so paa pepiase ampadu ɛsi kuayɔ no ɛyɛ yie no ɛde sika bɛbɛ fie ɛne nti ɛwɔ sɛ wɔhwɛ na wotumi si dan woyɛ wo project no cementi ɛne ɛdan sie ho akadeɛ nyina da fa bɛdan pepiase ampadu enterprise no wɔmmoa wo ɔbɛma wo nkyɛnse a wɔde bɔ dan so cementi a wɔde kɔsi iron rods ɛnketewa kɛseɛ ne adantam marine balls no strong ones paa o nkyɛnse a wɔde bɔ dan so nso ne ho akadeɛ accessories no wo nsa bɛtumi aka bi binding wires wire mesh head pan ne shovel block machines yɛde high ne yɛtɔn ne nyinaa bi wɔ hɔ yɛsan so twa blocks ɛwɔ hɔ free solid ɛkɔpem hollow 4 to 6 inches yɛ supply nwea ne aboɔ quarry dust akyem dan ha deɛ ɔdan aboabo ɛyɛ Akim State Junction abɛhunu yɛn saa nso na ɛyɛ Jubilee Hospital nkyɛn hɔ wobɛhunu yɛn nkwantanim new market nso yɛne Frimpong Enterprise di animhwɛ akyem so eduro kwantempɔn no so apiani junction yɛne ne di animhwɛ akye ase wobɛhunu yɛn wɔ ahwene ase frɛ papiase ampadu ɛwɔ 0244166937 0244166937 ɛna 0208299115 frɛ papiase sisi a no wɔmmoa wo adom akyɛdeɛ ne gu ahodoɔ ɛmɔfra no ɛwɔ adom akyɛdeɛ na yɛnhyɛ dan hunu baabi ɛde fa no Ahenkan FM na ebie kwan kɛse ato hɔ ama wei ɔsɛ fa ɔba ne bra na adom akyɛdeɛ no ɔmmra mɛda na di ne tiri yɛ yi a Awurade afa so apagya ɛkwan bi ɛde ama no ɛne nti wo abɔfra bi a ɔnya mfinhyia no ensia ɛkɔpem edu enum otimi to dwom otimi sa otimi rap yi otimi yɛ bi ma ne yɛ kama paa ɔn ɛne ɛbra bɛfa form sema no 20 Ghana cedis ti pɛ na ɛkwan no emie mfa ma abɔfra no Brian kan FM adwuma mu ha na ɛbra bɛfa ana frɛ mpanyinfoɔ 0244878763 0244878763 ɛna 0245 204895 0245 204895 ofre number ya won ebeje wo so na is charge herbal center enso na ate ato mu ha yi ose won na omde the new best man capsules ne de aba mema duro kase ye ka ho asem a de be kyen mema no age atum sanse omo ye mema nkasankasa enti ebia na usisi ya afuo mu adwuma driver ni adwuma ya ye wotefa akosa obu onso a wogyinigina ho saa srafo sojafo eno ne ekeka ho mu nyina ma musanka the new best man capsules no na enyi sisi yade ne nyina mfiri ho kokorama to wo ntɔhwe mu a ma wonsanka bi gonorrhea syphilis enam nyarewa no delay ɛwɔ ɛyɛ dwunsom okogina ho no mu a obɛkyema dwunso no ɛma ɛno nso ankɔ wakɔno atekɔ nkwamwa no ayɛ mmere ɛne ntintimi nwoba ana premature sisi ya no akɔka kwan mu a ma wonsa enka bi na ɛmoa wo paa medɔfo yi Yanko Achimda, LB Amoafo, Chiniba Kennedy, Yanko always ho Chumesi, Kofisco, EKS Simin, our Old Town Zango Junction, Masari Pharmacy, our in Quantanum, Kedifo Comatin Kumi, Mr. Anson, and a Harry Pell, Kufodia Echo Delight, Beno, Gapson, and our Hinana, and Crime 4 Corre Patch, Nana watching a King's Walk. Your phrase charge about center, 0244 9660 43. 0244966043 and 0208288099 0208288099 your friend number you on beji so the new best man capsules still a you marry my year Eddie one more boying ne krakra mu na fe memra homa ne so na so far the beto so mame Max Energy Gas Filling Station o se kan kire so one more air fill o gas ne dia ma na ne tie ne say e bia na wadwumanti enya de a ubenya bre akwakọ fili gas no wo de ane so obefrɛ wo mo no akyew mba bi a wote omo de car beba befa o cylinder no akwakọ fili e de ama wo omo wi ano masan de wade e de abrɛ wo omo pɛ ne omo yɛ saa de yi e wo yempotem ha Mass Energy Gas Filling Station brano omo filling fama wo na ni jesem ne sa abri bia beduru ho na gas wo ho so obeduru ne ya tworo no gas sa abrofo ne yen ye ho ye nta ntworo zon abribia ya bie fitia no pakosi anwumre every single day oba ha obenya bi ye gas na yeton nso emu odu eye heavy anenti egu eye cylinder ni mu a eche ye wo gas ni bi akota a ubie ya na san Max Energy Gas Filling Station de entesa atem dan ha odan aboabo kwantempon so se wo firi aboabo na wo kɔ odan ultra rice under unsi ye wo bonsuo bi wo ho fit washing baby wo ho no mo otra no ano yen ene ye wo ho no ye dikan
ufiri odan so na yetwam ababoabo ha yeto so mienu otra first one second one no eno ne mass energy gas filling station me pa cho ko ho no mo mpe wonhwe 0532 929189 0532929189 and 0554391610 we any numbers ya be frɛ no ngatimi ajo so aboa wo companies nso adaroma ɛne so omukura yemu a yeguso a yesom wo ɛwɔ ɛkwan soronko ɛso afei ɛbrɛ no aso a yɛba wo nso hɔ na wode wo di ato aso ne ahwɛ asɔre so akwama obi foforo ɛnso abeto aso yɛso wo ba no wankɔ a wogi wani so mempɛs magi mani so enti wadaroma wo bibi ka 0201 94485 ɛna 0554 820910 o fresh numbers ya on sabe kan yen na wo de wo de ato so olumaya no sipe me ba wo nchen. Fellow citizens, I ask you to be citizens. Citizens, not spectators. Citizens, not subjects. Responsible citizens, building your communities and our nation. Let us work until the work is done. Enti ekwan mu da ho a wo pese wo de wadwen kire beto adwumadie ne so a wo so betumi e de aba na yafa na wa kire ma nipa nyina atumi ehunu o ma ho ye ha ye befa wo ho anye ha na ye bre so nso a ye be so na dwumadie aka na to aso Francis Kaswadatus odne de aba ma me nkwa homa ne so me pa cha odi ni bia kasa free bra kwa mi ni ho me kasa free abanasi e ja ma chien bra kwa mi ma jo so mpom boko de na me adu me ho ye pa obo free amanfo and the Korean also back a canaka. Ubi also a town who nuclear criminal. I will work on one in some. Into my makers and say, the cow can crown, or can add the bois. Will be a all your mistake, only mistake. So, until you put a mistake in your bow out, I mean, a honey. Later, personality, I didn't with a shishi walkway. That's all can, let's say a town, yeah. A common quack, I can't put it is wearing from Munko. Because they say, who can actually person be a bit of quality mistakes, you know, who can offer one time. The sun said, yeah, you're coming to a jaika with a manka, then you see for the air, then you from a condom. Yes, so yeah, that's a papa, bra kwame, a chia abenasifo enyina. Francis Datus. Me pa chodi ni baby akase free. Aja samwa. Pay the side and what in ho. Ye de radia si bibia be fine why? Yenti we. Also. Any woman. Young kind of person. I did be a mobile. There is an account to me. As a more what you need to come. Yeah, and also, no credit to it. At any time, nonsense, and me be a while at Rana, warm in a more. Now, telling you from Bajamo, telling you from Bajamo. Madame, there is no more, a Sonia mean, the credit is you. And you won't go to no Nipa or town one day. And yet, upon Yano, Eja samwa ye da se papa obi enso toa so e wa ha e de amayen me ba cho odi ni be ka se free ba cho ye frame mi Kofi Apo mi ka se free atuma yiri bi eja pa ye ntie we no obo ba ye da masepa ni adwumaden a mo ye boa Ghana man obo ba mi pa cho de ka komisi ma media mo ne ka samayen wai ye sene na o man ye ni ba bia ye dwane akọ omu de omu ogbani a ombenya ba bia dwane afa yefie ni ba bia ye dwane afa omu se ono ade ne ho de eso anka hu se obi na de ne betena ho obi sia bibi ma wa wo interest wo mu ntie fra no de amanfo kan ontie bo onya asobra kire bia na aboni si Ghana ha onya nyankopɔ bebusa no me da ase yenso ye da ase papa me pa cho nso betumi edo de aba beto so na fi yahwe asori so Pacho di baby akase free. Am pacho mi de lock mi kasa free join. Am pacho inti o. Obo de na kana no pe ni se ntie de nkrofo kawai. Wo de ko so aka no pe na
because we are there we you be bia e be ka ho asem if you forget your mona kanokre kanokre na ye ebuaye ana me second way ni say maame no onti ase na yi yemfa ade no nto abonte na o monhye we na akwa ye say ukura u bag eko na obi se we wi ama ade ahye so ubi e bag ni mu na say bibia ni ma nipa na ni bewu nti o ma o monhye mbacho kaka metimi aka no yenso ye da ase papa pa ne adwenkyerɛ mepacho odi ni baby akasa free pacho ma ezi ni wate ni mepacho yenti o chairman pacho obuban na me pege kia tambi mo kano kono boss bible ka ka se the obi pa o se obi di yakoko e o metai se mo kano kwe o kano kono metai wo se de kwa boa ka wono kwe na ko wani the bible say in there people I don't know if it put me kaka se ko e se ka se fita na you know so mo stop no mo ka mo na fa kaka me tsaka yenso ye da ase papa pampacho di baby akasa free too bad went me anyina so all right mama fa last one odi ni baby akasa free akasa free achiase odi efe na abawa yenti o me pa cho no kura na mo kan de eye pa tise mo bie ye ni ma ye nsu ye hu ni a eko na no pemene me sister fia ya den se obi ye program na wan fa ma mo ntena mo bedi na mo kwa ma no na wodada na mo papa ne han se mo nyima ho me na mo aka se mo che ya fe on pa kwa ye nto aba ne ma no asi yenso ye da ase papa pa all right nti afrefo mo ma ye nhia nwumre so ho ba kwa for so erem pacho di baby akasa free yes sir Echi yenti o Moni adwuma wo ye ma ko to do mani gara man yeah that's it fari ye na brooklyn wa sene ye kwa sori ya ne kese ehun nya se be kokko na so da bu ye ko so na enya no obo ba fatu egwa ye nchi bi ebise oma no no me so ma ntisi wo hwe de oma ko tisi ya no me so ma no tuan kan kura na timamufo ya ntiri ye kwa ekete titum hwe ebia ne say friends en o mampani ko United Nations conference what all demonstrations see wo demonstration na o mo ye no na o mampani am ya nche wo Ghana bibi ko so na enye ye say Ghana say phone say you ne bi ko e ga yi demonstration ya ye che mo go dem ada na US one one show man fagu to oboba mo ko so nka na ye hu de ye ko so beside de o man ko na nye sisi enyi de be hia oboba Mate me da se papa anwumre be hia nti abusua nonson ekopem nonkron anwumre yi se Yesu amane nyina wa hoden tinkwam kama ye be san hia na fe ye the boiling issues enso so e de abrew ho no omofra yetimi pa bi ba bi tina na o makasa owi a ibisa wawi osian yese ye nye nkwa nti ya no me hia ho no mo ho de e ma wo kwan ma wutumi kira adwene ne kwa akiri pa ofra me obowo ba ofori amanfo udi ankan kwame ye boa adwempa hene kofi mensa kobike ni Billy Man eye maboafo kaswa datus Francis